आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ाना बुलेखा दी छतर छावें अज दी ये खूबसूरत शाम जे चुप करोगे तो फिर शाम होएगी, वरना रात पै जानी जे। नहीं, मैं एडवांस दस दिता है ना। अज दी ये खूबसूरत शाम रोज़ाना बुलेखा दी छतर छावें पंजाब हाउस विच मोहतरम जनाब शादिल शम्स दे नां है। शादिल शम्स दा तलक हाफजाबाद नाल है, तुसीं सारे दोस्त जानदे हो। बड़े खूबसूरत अंदाज विच पंजाबी ते उर्दू विच गज़ल ते नज़म कहंदे ने। सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना जनाब मुदस्सिल इकबाल भट्ट होरां दा कि उन्हां ये सानू प्लेटफार्म मुहैया किया जिहड़ा सारे शायरां और अदीबां वास्ते हमा वक्त जदों कोई चाहे आके प्रोग्राम करा सकदा वे, किसी वास्ते मखसूस नहीं है। और भट्ट साहब दी मेरे तो लैके सारियां नाल इक्को जिही मुहब्बत हुंदी है। उन्हां दी शफकत है, अल्लाह ताला उन्हां दा साया साडे सिरां ते सलामत रखे। अज दे साडे इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे ने, अगवाई फरमा रहे ने जनाब हज़रत जान काश्मीरी गुजरांवाला तो। उन्होंने गुजारिश करांगा कि वो अपनी नशिस्त ते तशरीफ रखन। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਤਮਸ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿस्त ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ। ਜਨਾਬ ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। अगले साढ़े मेहमान हाफिजाबाद तो तशरीफ लियाए उस्ताद शायर ने, मेरे भी उस्ताद ने और मेरे जे कई लोगों के उस्ताद ने। और शायर घर असी उन्होंने कहने अवामी शायर मुहम्मद हनीफ साकी साहब। गुजारिश करांगा कि वो अपनी नशिस्त ते तशरीफ रखन। जनाब मुहम्मद हनीफ साकी साहब। हाँ जी, पंजाबी अदब की गल करिए तो पिछले कोई 18-20 साल तो मैं भी जानना तो उन्होंने बड़िया स्वादलियाँ गल्लां भी सुनी दियां ने। उन्होंने शायरी गल्लां वर्गी हुंदी है तो दिल च उतरती जाती है। जनाब मुहम्मद अब्बास मिर्ज़ा साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं, अपनी नशिस्त तशरीफ रखन। जनाब मुहम्मद अब्बास मिर्ज़ा साहब एक बड़ा खूबसूरत नौजवान शायर, वो वैसे अपने आप को बुढ़ा समझन लग पे ने, वैसे नौजवान ने, बड़ी अच्छी गज़ल कहते हैं। जनाब आसिफ जावेद साहब हाफिजाबाद तो तशरीफ लिया है, उन्होंने गुजारिश है कि स्टेज पर। अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला इंज ही चलते रहना चूँकि दोस्त आते जा रहे हैं। अगले साढ़े उचेचे प्राहुणे गुजरांवाले तो तशरीफ ले आईया। बहुत खूबसूरत अंदाज है, तरन्नुम भी बड़ा अच्छा है, सुरीले भी बड़े ने ते खूबसूरत दोस्त मोहतरमा फरहाना अंबर साहिबा। उन्होंने अगे मुल्तमस हाँ कि उस स्टेज पर तशरीफ लिया। स्टेज का आखिरी ना अज दे साहिब शाम जनाब हजरत शादिल शम्स। बहुत सारिया तालियां की गूंज अपनी नशिस्त तशरीफ रखन। हुण तक जिहड़े दोस्त अहबाब आ चुके ने, ये सिलसिला जारी रहेगा। अज की उचेची रलत बहुत सीनियर शायर जनाब सैयद महमूद बिस्मिल साहब, असी उन्होंने जी आया कहने। हाफिजाबाद तो तशरीफ लिया है, उन्होंने बहुत शुक्रिया। बीमार सन, इसके बावजूद उन्होंने मुहब्बत कि शादिल नाल मुहब्बत जी उन्होंने खिंच के ले आई, बहुत शुक्रिया।
انہوں تو علاوہ اعجاز بھٹی صاحب بڑی دور تو تشریف لے اور بڑے خوبصورت لہجے دے وچ شعر کہندے نے، اسی انہوں نے بھی جی آیا نے کہنے جناب رحمت اللہ عامر صاحب ڈی آئی خان تو آئے نے، اسی انہوں نے ویلکم کرنے ہیں، جی آیا انہوں ساتھ بسم اللہ۔ جناب مدر محسن صاحب جلال پور بھٹیاں تو تشریف لے آئے، بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ عرفان خانی صاحب اپنے آپ ایک آپ محفل نے تے اج دی محفل جڑی ہے یہ بھی انہوں دا ڈھیر سارا کردار ہے، بہت شکریہ تھی تشریف لے آئے۔ جناب بشیر کمال صاحب، جناب نوید مغل صاحب سمبڑیال تو، جناب سید فراست بخاری صاحب، رضوان کامل صاحب حافظ آباد تو اور ملک ارشاد صاحب ہوں تک تشریف لے آ چکے ہیں۔ جویں جویں دوست آندے جان گے یہ کارواں ایویں چلتا رہے گا۔ تو پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرنے اللہ تعالیٰ دے سونے نام نال اج اس تقریب دے وچ ایک بڑی خوبصورت نام نعت دے حوالے نال جناب نبیل نظامی صاحب 92 نال انہوں دا تعلق ہے اور بہت خوش الحان نے، بہت خوبصورت لہجے دے وچ نعت پڑھتے ہیں۔ میں انہوں نے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے تلاوت قرآن کریم دا شرف بھی حاصل کرن اور نعت رسول مقبول بھی سنان۔ جناب نبیل نظامی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ نعت شریف تو قبل میں انتہائی مشکور اور ممنون ہاں بھلیکا میڈیا گروپ دا، خصوصی طور تے حافظ آباد دی شان، حافظ آباد دی پہچان اعظم توقیر صاحب دا کہ جنہ دے توسل نال اج ادھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تے آپ تمام احباب انتہائی سینئرز تے میں طفل مکتب ہاں، پیشگی معذرت اگر کسی لفظ سے کوئی غلطی تلفظ دے حوالے نال کوئی کوتاہی ہو جاوے تے میں پیشگی معذرت چاہنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پنجابی کلام پیر فضل گجراتی آپ فرماندے نے اے کون رے اے مہلکا اللہ اللہ، اے کون رے اے مہلکا اللہ اللہ، اے کون رے اے مہلکا اللہ اللہ، ہے پر نور ساری فضا اللہ اللہ، ہے پر نور ساری فضا اللہ اللہ، ہے کون رے گئی پھیل دی پھیل دی پھیل خوشبو، گئی پھیل دی پھیل دی پھیل خوشبو، او دی زلف دا تذکرہ اللہ اللہ، او دی زلف دا تذکرہ اللہ اللہ، او ہتھاں تے ہتھ مار کے لے گیا دل، او ہتھاں تے ہتھ مار کے لے گیا دل، اے کی بن گیا اے کی بن گیا ماجرا اللہ اللہ، اے کی بن گیا ماجرا اللہ اللہ، کوئی اس بت کول ڈردا نہ جاوے، کوئی اس بت کول ڈردا نہ جاوے، گیا جیڑا کردا گیا اللہ اللہ، گیا جیڑا کردا گیا اللہ اللہ، دلا انج صنم تے قربان ہو جا، دلا انج صنم تے قربان ہو جا، او خود منہ آکھے پیا اللہ اللہ، او خود منہ آکھے پیا اللہ اللہ، پتہ نے دتا نہ کوئی نشانی، پتہ نے دیتا نہ کوئی نشانی، او دل لے کے بس ہو گیا اللہ اللہ، او دل لے کے ہو گیا اللہ اللہ۔ اور مقطع
کدی یاد وچ فضل دی رات گزری کدی یاد وچ فضل دی رات گزری کدی یاد وچ فضل دی رات گزری فجر تیک کردار اللہ اللہ فجر تیک کردار اللہ 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 کونا رے مالکا اللہ اللہ ہے پر نور ساری فضا اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز جناب نبیل نظامی صاحب نعت عطا کر رہے سن اس دوران ہی دو دوست تشریف لے آئے جناب بی اے شاکر صاحب اسی انہوں نے مشکور ہاں تشریف لے آئے جناب یاسر رشید صاحب نوجوان شاعر نے اور ساڑھے بڑے اچھے نیوز اینکر نے 92 دے اردو بہت خوبصورت نظم بہت اچھی کہندے نے وہ بھی تشریف لے آئے اسی انہوں کا شکریہ ادا کرنے اور ویلکم کرنے اج دی ایک خوبصورت شام جڑی شاہ دل شمس دے نا ہے میں چاہواں گا کہ مشاعرے تو پہلے اسی تھوڑی گفتگو کریے شاہ دل شمس حافظ آباد دے رہن والے نے اور میں سمجھنا وا کہ کم از کم حافظ آباد دے دوستان دے وچ جنی جلدی وہ مقبول ہوئے نے اینا کم از کم ساڑھے اتھے دوستان کوئی نہیں ہویا اودیاں مختلف وجوہات نے پہلی گل تے بھی کہ ایک انتہائی خوبصورت انسان جڑا سارے نال پیار کردا ہے وڈیاں دی عزت کردا ہے چھوٹیاں نال پیار کردا ہے تھوڑا جہا وہ کیمرے تو تھوڑا دوسرا ہے بھی کہ وہ ہمیشہ تے بڑیاں خوبصورت تقریبات کرواندا رہا پورے ملک تو شاعرانوں اتھے بلایا بڑے اچھے مشاعرے ہوئے پاکستان چ بھی پڑھ چکیا ملکوں باہر بھی جا کے پڑھ چکیا تے بہت خوبصورت انسان یاراں دا یار اور شاعری تسی دی سنو گے تے انجوائے کرو گے بہت اچھوتا انداز ہے میں گزارش کراں گا جناب سید محمود بسم اللہ رہنو کہ وہ مائک تے تشریف لیان اور شاہ دل شمس دے حوالے نال اپنے وچار سانجھے کرن جناب سید محمود بسم اللہ بہت ساریاں تالیاں دی سر جناب صدر صاحب کی اجازت نال بہت شکریہ جناب اعظم رقی صاحب سب تو پہلے مدثر بٹ صاحب نو مبارکباد پیش نہ کرنا اخلاقی بددیانتی ہوئے گی کہ انہاں ساڈے شہر دے ہیرے نو اج اپنے دفتر دے نگینے چ جڑیا میں انہاں دا شکر گزار ہاں جناب شاہ دل شمس حافظ آباد دی دھرتی تو ادب دے افق تے چمکن والا وہ ستارہ ہے جنہیں بہت جلدی دوجیا ستاریاں نو مقامیاں نو ماند کر دیتا ساڈا چھوٹا ویر ہے پیار کردا ہے ہر بندے نال انہاں جدوں حافظ آباد دے پہلے مشاعرے چ شرکت کیتی اتفاق نال اس مشاعرے دا منتظم میں ساں اس تو بعد انہاں نو استاد دے رنگ چ ایک خوبصورت جھیل مل گئی ادب دی جھیل جدے وچ انہاں ٹبیاں لا لا کے تے خوبصورت شعر دکھارے
جناب آصف جاوید ہوراں دی انہوں نے شاگردی اختیار کی تھی. جناب آصف جاوید صاحب بھی اج جناب صدر صاحب تے مہمانان خصوصی دے نال تشریف فرما نے. یہ بھی ساڈے واسطے بڑی خوشی دی گل ہے. چونکہ مینوں اگر یہ پہلے پتہ ہوندا کہ جناب شاہ دل شمس ہوراں واسطے کچھ کہنا ہے تو میں ذہنی طور تے اودے واسطے تیار ہوندا. جہڑے لفظ خلوص تے محبت نے میرے ذہن چ لیاندے نے میں انہاں دے حضور پیش کیتے نے. میری دعا ہے کہ شاہ دل شمس اپنے تیناں حصیاں دی طرح ہمیشہ مقبول تے روے تے ساڈی شان حفص آباد دی ساڈی پہچان روے. کیونکہ سانوں پتہ ہے کہ ساڈے تو بعد حفص آباد وچ چانن ہی چانن ہے، اندھیرا نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جناب سید محمود بسمل اپنی خوبصورت ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਨ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ. ਜਨਾਬ ਜਾਨ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ. تاکہ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے کم و بیش 30 سال پہلے کی بات ہے. میں گورنمنٹ کالج حافظ آباد میں ایک مشاعرے کی صدارت کرنے گیا تھا. میں شعر پنجابی دو سنا گا. پنجابی دفتر میں اردو دا شاعر ہے بڑا، پنجابی دا نہیں بڑا. میں تو گیا ہے، میں وہاں گیا تو وہاں میری صدارت میں مشاعرہ تھا اور حور بانو ڈپٹی ڈائریکٹر تھی، وہ مہمان خصوصی تھی. غالباً میرا پہلا مشاعرہ تھا مقامی ہوش و حواس. اس سے پہلے میں پہلے مشاعرے پڑھے تو وہاں جتنے حافظ آباد کے شاعر آئے جو وہاں اس تقریب میں پہنچے تو وہ کچھ کہیں نہ کہیں مشاعرہ پڑھے گڑبڑ ضرور کرتے تھے. تو جب میں اسٹیج پہ گیا اظہار خیال کے لیے تو میں نے حسب عادت ٹوکا اور یہاں تک کہا کہ میں بسلسلہ ملازمت حافظ آباد میں ہوں، جس کو کوئی مسئلہ ہو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی دعا کی یا اللہ اس شہر پہ کوئی برکت کر. حنیف ساقی بھی تھا وہاں، یہی برکت ہم اکٹھے واپس آئے تھے. میں نے کچھ برکت کر کہ اچھے شعر کہنے والے لوگ آ جائیں. تو میں شاد شمس کو اپنی دعائیں مستجاب کہتا ہوں. اس آدمی نے آ کر شہر کا سارا نظام بدلنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے. اور آپ سامد کی ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ حنیف ساقی کی کتاب کی میں تقریباً نمائی میں صدر کی حیثیت سے گیا تو اس سے 4-5 دن پہلے میرے 16 ٹانکے لگے ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے 4 ٹانکے کھل گئے تو میں وہ صاف کرتا رہا. بصورت جیسے ہوئے دوسرے دن میں 4 ٹانکے لگائے. تو ایک وقت اس طرح ملتا جلتا واقعہ کل ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کہا جی فوری طور پر آنکھوں کا آپریشن کرائیں. میں پڑھ نہیں سکتا اس وقت. تو میں نے کہا جی یہ تو بعد میں کراؤں گا، پہلے میں وعدہ پورا کر لوں. تو اس وعدے کے سلسلے میں یہاں پہنچ گیا ہوں. تو اس کے جتنا میں نے کلام پڑھا ہے یا سنا بہت ایسے، اس آدمی میں ایک تو شعر کے 2 پہلو ہوتے ہیں. نذیر قیصر صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے، ایک داخل کا ایک خارج کا. بعض دوستوں کے کلام میں
दाखिल का पहलू बहुत कमज़ोर होता है और बाहर का जो है वो मजबूत होता है। इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो सुनने वालों के ज़हनों पे वो असर नहीं कर सकेगा जो करना चाहिए। नंबर 2, जब ये आदमी जो जिशाद शम्स कहते हैं, इसमें मेरे मजमून का पूरा खाका बना, मैं लिख नहीं सकता, इसे लिखने लाया ज़ुबानी बातें करूँगा जो मेरे ज़हन में है कि इस आदमी ने दाखिल और खारिज के पहलुओं में शेर के पहल में ख़ास तनासुब रखा है, जो तनासुब आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, सब लोग अपने फ़न की शम्मा जलाते हैं। इस आदमी जो शम्मा जलाई है वो कफूरी शम्मा है। कफूरी शम्मा क्या करती है? कफूरी शम्मा एक तो लाइट बड़ी तेज और सफेद होती है उसकी, दूसरी बात उसका धुआं नहीं होता। इस आदमी ने जो शायरी की है उसमें धुएं को जब्त कर गया है। ये इसका बहुत बड़ा कमाल है कि जो लोग नहीं कर पाए, इससे धुएं को कंट्रोल कर लिया है, जब्त कर लिया है और उस जब्त को अपनी शायरी का मरकजी नुक्ता बनाया है। और मैं कुछ वक्त के बाद जब ये अपनी शायरी की दस्तावेज मुकम्मल कर लेगा, मैंने कहा आज कर चुका है, कुछ अर्से बाद अपनी शायरी की दस्तावेज मुकम्मल कर लेगा तो मुनसिफ़े वक्त उस पर स्टैंप लगाएगा। इसके साथ ही मैं शादिल शम्स को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। उसे कह रहा था अल्लाह ताला ने आप पे ये कर्म किया हुआ है। इस तरह एक शायर हमारा कोटे में है, नवीद हैदर हाशमी, उस पर अल्लाह ताला इतना कर्म किया हुआ, मैं बहुत से दोस्त जानते हैं उन्हें, वो आदमी इतना अल्लाह ताला कर्म हुआ, जब मुशायर अपने चाहे उसके साथ बॉडी गार्ड होते हैं, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। मतलब अल्लाह ताला इसे ही सब कुछ देगा। जो फी ज़माना एक शायर की शायरी करने के अलावा ज़रूरियात होती हैं, अल्लाह ताला ने इसे वाफर नवाजा है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह वो मज़मून जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब जान कश्मीरी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे सन। तो हुण मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करने। बतौर मेज़बान चंद शेर। बहुत शुक्रिया जनाब जान कश्मीरी साहब, तुहाडी इजाज़त नाल जे दिओ ते दो चार शेर। चानण लई मैं लहू दे दीवे बाले ने। कोई महफिल भी छोटी महफिल नहीं हुंदी, और खास करके बंदे थोड़े होण नाल महफिल निक्की नहीं हुंदी। बंदे चजदे होण ते दो चार भी होण ते महफिल वड्डी हो जाती है। सो फील होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि मुशायरा हो रहा है और एक खुशी का मौका वे। एक साडे सज्जन साडे मित्र दे नां अज दी खूबसूरत शाम है। चानण लई मैं लहू दे दीवे बाले ने, फिर भी नेरे मेरे आल दुआले ने। चानण लई मैं लहू दे दीवे बाले ने, फिर भी नेरे मेरे आल दुआले ने। ते समझ के एक नायाब निशानी सजना दी, समझ के एक नायाब निशानी सजना दी। मैं ते दुख भी पुत्रां वांगू पाले ने। समझ के एक नायाब निशानी सजना दी। बहुत शुक्रिया। समझ के एक नायाब निशानी सजना दी, मैं ते दुख भी पुत्रां वांगू पाले ने। दो शेर होर वेखना कि जद दे तेरे मुनकर हुंदे जाने आ, जद दे तेरे मुनकर हुंदे जाने आ, अल्लाह दी सौं काफर हुंदे जाने आ। जद दे तेरे मुनकर हुंदे जाने आ, अल्लाह दी सौं काफर हुंदे जाने आ। ते तेरी याद दी जदों करुंबल फुटदी ए, तेरी याद दी जदों करुंबल फुटदी ए,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੂੰਬਲ ਫੁੱਟਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਕੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਕੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ, ਚੁੱਪ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਕੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ, ਚੁੱਪ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਗੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ, ਚੁੱਪ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਨੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਨੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਰਦ ਪਰੌਣਾ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਰਦ ਪਰੌਣਾ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਸੁਫਣੇ ਸੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਰਦ ਪਰੌਣਾ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਸੁਫਣੇ ਸੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ, ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਮਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਣ। ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਮਿਲ। तमाम दोस्तान अस्सलाम वालेकुम। सोचां दे जिंदान तो डरिया फिरदा है, सोचां दे जिंदान तो डरिया फिरदा है। दिल चुप दे तूफान तो डरिया फिरदा है। हद तो बहुता प्यार भी खज्जल करदा है। हद तो बहुता प्यार भी खज्जल करदा है। तां ओदे एहसान तो डरिया फिरदा है। मेहरबानी। और बाल सकूले तां नहीं कलिया कामे ने, बाल सकूले तां नहीं कलिया कामे ने। चौधरी दे फरमान तो डरिया फिरदा है। बहुत शुक्रिया। बाल सकूले तां नहीं कलिया कामे ने, चौधरी दे फरमान तो डरिया फिरदा है। और गैरत लुटी गई है भावें माड़े दी, गैरत लुटी गई है भावें माड़े दी। परिया विच प्रधान तो डरिया फिरदा है, परिया विच प्रधान तो डरिया फिरदा है। और ओनू आखो हुण ते आ जा मुक गई आ, ओनू आखो हुण ते आ जा मुक गई आ। कमला मिट्टी पाण तो डरिया फिरदा है। ओनू आखो हुण ते आ जा मुक गई आ। कमला मिट्टी पाण तो डरिया फिरदा है। रोग हिजर दा सह नहीं होना कामिल तो, रोग हिजर दा सह नहीं होना कामिल तो। ताइयों ओदे जान तो डरिया फिरदा है। बहुत शुक्रिया। करदा एडे चज दियां गल्लां, करदा एडे चज दियां गल्लां। फुल्लां वांगू वजदियां गल्लां।
ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਰੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਰੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਲ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਜਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਨਾਬ BA ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਣ। ਜਨਾਬ BA ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਿਲ ਸ਼ਮਸ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ जनाब सदर जी इजाज़त नाल जी। मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ मेरे साथ नहीं। मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं है। ते डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रहियां, डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रहियां, पर साडे लबां ते फिर भी हावां नहीं रहियां। ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं, ओहदे लई फिर औखियां रावां नहीं रहियां। बहुत मेहरबानी जी। ते बोल के अपनी ठेठ पंजाबी रहन नहीं देंदा हेठ पंजाबी, बोल के अपनी ठेठ पंजाबी रहन नहीं देंदा हेठ पंजाबी। हरफ ने मेरे हीरे मोती, मैं हाँ शाकिर सेठ पंजाबी। कदी दरिया दी छल नूं भी किनारे रोक नहीं सकते, कदी दरिया दी छल नूं भी किनारे रोक नहीं सकते, कदी डिगदे होए कोठे सहारे रोक नहीं सकते, कदी दरिया दी छल नूं भी किनारे रोक नहीं सकते, कदी डिगदे होए कोठे सहारे रोक नहीं सकते। ते हवा ते फितरतन आजाद ए कैद नहीं रहिंदी, हमेशा लई हवा हरगिज गुबारे रोक नहीं सकते, हमेशा लई हवा हरगिज गुबारे रोक नहीं सकते। ते मुजाहिद बावफा बाजू कलम करवा के भी रोकन, मुजाहिद बावफा बाजू कलम करवा के भी रोकन, कदी भी जुल्म नूं बुज़दिल विचारे रोक नहीं सकते। ते किसे कखां दी कुली विच बुलावे जे ओदा दिलबर, ते महबूबा नूं सौं रब दी चुबारे रोक नहीं सकते। किसे कखां दी कुली विच बुलावे जे ओदा दिलबर, ते महबूबा नूं सौं रब दी चुबारे रोक नहीं सकते। ते हमेशा फैसला शाकिर जमीनां वाले करते ने, हमेशा फैसला शाकिर जमीनां वाले करते ने, उन्हां दा फैसला बिल्कुल मज़ारे रोक नहीं सकते, कदी दरिया दी छल नूं भी किनारे रोक नहीं सकते। ते दो चार अशार दे नाल इजाजत चाहांगा जी कि प्यार तो वध कोई दान नहीं हुंदा, दान कदी नुकसान नहीं हुंदा। ते जिहड़ा दिल दे अंदर वसदा है
ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਸਮਾਂ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਸਮਾਂ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋ ਭਰਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਬੁਲਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਤਾ ਤੇ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਤਾ ਤੇ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫਸਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫਸਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਗ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਕਦਮਾ ਹੁਸਨ ਕਚਹਿਰੀ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਪਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟਰਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟਰਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੋਖਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਬਾਝ ਨਸੀਬਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। क्या बात है जनाब। बी ए शाकिर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज विच अपने कलाम तो नवाज रहे सन। ते हुण मैं गुजारिश करांगा जनाब साडे बजुर्ग नौजवान शायर जिहड़े बड़े मुहब्बती जी ने और यही वजह है कि वो हुण तक बुढ़े नहीं होए, वो साडे नालों भी जवान ने और मेरा ख्याल है कि अगले 20 साल बाद भी वो जवान ही रहणगे। जनाब सैयद फरास्त बुखारी साहब उन्हां अगे मुलतमिस हां कि वो माइक ते तशरीफ लियाण ते अपने कलाम तो नवाजन। बहुत सारियां तालियां दी। बड़ी खुशी की गल है जी कि सब तो पहले ते शाह दिल शम्मत। शाह दिल ना ही देखो कैसा है कि शाह दिल, इसमें बामुसम्मा है। इसमें बामुसम्मा। और शम्स जड़ा है वो वाकई शाह दिल है। शम्स के हर जगह ते वो अपनी धुप जड़ी खिलार ते महफिल की जान जान साहब उन्होंने सदारत होवे ते फिर सदारत में जान तो पै जाती है ना। ते मुदस्सिर भट्ट साहब का तो जिन्ना भी प्यार करो ना इंज लगता थोड़ा ही किया उन्होंने। ते आदम तकीर साहब तो बड़े बड़े काम पाते ने, बड़ी मेहरबानी है उन्होंने। ते साडी सब की इजाजत नाल साडी सब की इजाजत नाल मैं तुहाडे कोलों खुली छुट्टी मंगन लगा जी। बिस्मिल्लाह तुहानू छुट्टी है। अत गर्दा अत मारा नूए खुली छुट्टी। अत गर्दा अत मारा नूए खुली छुट्टी। इंसान दुश्मन दारा नूए खुली छुट्टी। दिन दिहाड़े बंदे लुटदे बंदियां नूं,
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਟ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਂਕਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ। ਤੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਬੰਦੇ, ਖਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਬੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ। ਇਹ ਖਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ, ਬੇਅਸਲਾਂ ਬੇਇਤਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਲਾਵੇ ਸੀਨੇ ਫੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਲਾਵੇ ਸੀਨੇ ਫੱਟ, ਫਰਾਸਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਸੈयद ਫਰਸਤ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ। ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਤੇ ਚਿਛਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस्लामाबाद वापस जाना है, परसों मेरी फ़लाइट है, तो मैं इस वास्ते साहिब सदत जान कश्मीर साहब की इजाज़त में दो चार शेर। कुछ ना कुछ तो भार गमां दे सिर ते चाहने पैंदे ने, कुछ ना कुछ तो भार गमां दे सिर ते चाहने पैंदे ने, जान तू प्यारे सजना कोलों धोखे खाने पैंदे ने। और सारी खेड मुकदरां वाली सब स्यापे लेखां दे, सारी खेड मुकदरां वाली सब स्यापे लेखां दे, कुदरत जेड़े गल विच पा दे ढोल वजाने पैंदे ने, कुदरत जेड़े गल विच पा दे ढोल वजाने पैंदे ने। सच्चे दिल तू तौबा करिए रब साईं ते मन जांदा, सच्चे दिल तू तौबा करिए रब साईं ते मन जांदा, यार मनावन दे लई पैरी घुंघरू पाने पैंदे ने, यार मनावन दे लई पैरी घुंघरू पाने पैंदे ने। सजना बाज एजाज प्यारे जीना कादा जीना है, सजना बाज एजाज प्यारे जीना कादा जीना है, अखियां दे विच हंझू लैके डंग टपाने पैंदे, अखियां दे विच हंझू लैके डंग टपाने पैंदे ने। दो शेर होर के, तू ना आया असी भार हिजर दे चुकदे 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 गए, तू ना आया असी भार हिजर दे चुकदे 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 गए, बूटे आस उम्मीद मेरी दे सुकदे 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 गए। तैनू अगे जान दी जल्दी सी तू पिछे मुड़ के तकिया ही नहीं, तैनू अगे जान दी जल्दी सी तू पिछे मुड़ के तकिया ही नहीं। सानू नाल टुरन दी आदत सी असी रुकदे 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 गए, तू चढ़दा सूरज सी तैनू शमस भाई, तू चढ़दा सूरज सी तैनू कोई फिकरा नहीं सी शाम दियां,
ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਦੇ 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 ਗਏ। ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਟੰਗੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਕਿਲ ਹਿਜਰ ਦੇ ਡਾਢੇ ਤਿੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਠੁਕਦੇ 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 ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇਰਾ ਬਣੀਆਂ ਗਰਾਂ ਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਮਹਿਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਚੜਾਈਏ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਜੀ ਬਣਾਈਏ। ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ, ਮਿਲੇਗਾ ਗਰੀਬਖਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਿਆ। 20 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਹਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸੱਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੋਨੇ ਆ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਂਗਲੀ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੀ ਐਵੇਂ ਰੱਟਾ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਏ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ ਏ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਏ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਨਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਮੁੜ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਨਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। 20 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ। ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕੱਛੀਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਫੜਦੇ ਸਾਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ, ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਟਾਲੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਆਲਮੇ ਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਤੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛੂ ਨਾਰੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛੂ ਨਾਰੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾਲ ਸਭੇ ਯਾਰਾਂ ਸੰਗੀਆਂ, ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੇ ਸਾਂ ਅੰਬੀਆਂ। ਡੀਗਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਸ਼ਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਮੱਚ ਵੀ ਪਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਥੇ ਭੁੰਨ ਭੁੰਨ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੂਲੀਆਂ, ਆਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੇ ਸਾਂ ਗੋਂਗਲੂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ। ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਫਿਸਦੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਉਹ ਸ਼ਤੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਘੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਖੋਤੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ। ਗੁੜ ਦੇ ਕੜਾਹ 'ਚ ਜੋ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਚੀਕਣੇ ਸੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਚੜ ਚੜ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੁੱਡੀਆਂ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਵਣਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਵਣਾ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਸੀ। ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ ਕਦਰਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਦਰਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਛਾਣ ਛੱਡਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਏ, ਸੱਚ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੀ ਮਾਂ ਏ। ਛੱਡਿਆ ਏ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਆਮ ਏ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਏ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਏ। ਵੱਖਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦੌਰ ਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਯਕੀਨ ਏ, ਧੰਨ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਏ ਤੇ ਧੰਨ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੋਚਣਾ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸੂਰਤਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰੋ ਲੰਘੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕਿ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਸਨ। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब इजाज़ भट्टी साहब। अगले साढ़े शायर नौजवान ने बहुत खूबसूरत अंदाज नज़म कहते हैं, ताल्लुक उन्होंने 92 न्यूज़ नाले न्यूज़ एंकर ने साढ़े कोल बड़े खूबसूरत अंदाज शेर कहते हैं। जनाब यासिर रशीद साहब, मैं गुजारिश करांगा कि वो माइक पर तशरीफ ले आन। जनाब यासिर रशीद।
صرف اسی بیان پہ اس روسٹم پہ آ کے کھڑا ہوا ہوں کہ آج کے مشاعرے میں کوئی ترتیب نہیں، بصورت دیگر عمر تجربہ کاری اور شاعری کا اسلوب مجھے بہت کم ہے، تو کچھ اشعار سب سے پہلے آپ کی نظر کروں گا صدر محفل کی اجازت سے۔ صیاد نے یاد کے پنجرے میں مقید کر کے، صیاد نے یاد کے پنجرے میں مقید کر کے مجھ کو چھیڑا ہے بہاروں کے اشاروں کی طرح، تو اتار پھینکے مجھے جب میں جڑوں ساتھ تیرے، تو اتار پھینکے مجھے جب میں جڑوں ساتھ تیرے، مدھری روٹی کے موٹے سے کناروں کی طرح، مدھری روٹی کے موٹے سے کناروں کی طرح۔ وقت بدلا ہے اتوار نہیں بدلے ہیں، وقت بدلا ہے اتوار نہیں بدلے ہیں، لوگ جیتے ہیں یہاں آج بھی غاروں کی طرح، وقت بدلا ہے اتوار نہیں بدلے ہیں، لوگ جیتے ہیں یہاں آج بھی غاروں کی طرح، اس گناہگار کی بخشش کا وسیلہ ہوں گے، اس گناہگار کی بخشش کا وسیلہ ہوں گے، وہ جو پنجتن ہے مجھے جان سے پیاروں کی طرح، اس گناہگار کی بخشش کا وسیلہ ہوں گے، وہ جو پنجتن ہے مجھے جان سے پیاروں کی طرح۔ کچھ اشعار کے عشق کی راہ میں ایک بار نہ گھبرایا میں، عشق کی راہ میں ایک بار نہ گھبرایا میں، لیکن افسوس تیرے کام نہیں آیا میں ہوں موجود وہاں آج بھی جس جگہ پر، میں ہوں موجود وہاں آج بھی جس جگہ پر، تو نے بولا تھا مجھے 1 منٹ آیا میں ہوں موجود وہاں آج بھی جس جگہ پر، تو نے بولا تھا مجھے 1 منٹ آیا میں، یہ ہے تصویر میری دیکھ سے اور بتا، کیا کہیں ایک نظر بھی نہ تجھے بھایا میں، یہ ہے تصویر میری دیکھ سے اور بتا، کیا کہیں ایک نظر بھی نہ تجھے بھایا میں، مجھ کو معلوم ہے منطق جسے اپنانے پر، مجھ کو معلوم ہے منطق جسے اپنانے پر، تو بنے جسم میرا اور تیرا سایہ میں۔ نظم پیش کروں گا جی، عنوان ہے سالی زندگی۔ یہ سالی زندگی کیا ہے، میرے نزدیک گالی ہے، کسی کی لاؤبالی ہے، کسی کو روشنی دے دے، کہیں پہ گھور کالی ہے، یہ سالی زندگی کیا ہے، غریبوں کے لیے تو یہ اذیت در اذیت ہے، کہیں پہ کوئی بیچارہ جو تھوڑا تیل مہنگا ہو تو دن بھر بین کرتا ہے، کوئی باؤ یہ کہتا ہے کہ 200 بھی یہ ہو جائے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، یہ ان کو کون بتلائے، ہمارا باپ تیرے باپ کے جیسا نہیں بابو، کہ جو جاگیر رکھتا ہو کوئی توقیر رکھتا ہو، ہمارے تو مقدر میں صدائیں ہیں وبائیں ہیں بلائیں ہیں، یہ سالی زندگی کیا ہے، اسے گالی بنایا ہے تو ان جیسے ہی لوگوں نے، یہ جو ہم پہ مسلط ہیں، یہ دنیا بھر کے جادوگر، یہ سارے سامری زادے، یہ سارے بادشاہ زادے، حرم میں بیٹھ کر تیری میری تقدیر لکھتے ہیں، زمیں کے بیشتر ٹکڑوں کو اپنے باپ کی جاگیر لکھتے ہیں، ہمارے حق میں لکھنی ہو تو اجڑی بستیاں لکھیں، ہمارے حق میں لکھنی ہو تو اجڑی بستیاں لکھیں، اور اپنے حق میں لکھنا ہو تو یہ کشمیر لکھتے ہیں۔ سنو اے تیسری دنیا کے بھوک افلاس کے مارو، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم تو داشتائیں ہیں، سنو اے تیسری دنیا کے بھوک افلاس کے مارو،
ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم تو داشتائیں ہیں، ہمارے تو مقدر میں نہ امریکہ نہ یورپ اور پیرس کی فضائیں ہیں، ہمارے حق میں تو ان سب کی مل کے بد دعائیں ہیں۔ یہ سالی زندگی کیا ہے، کسی پر مہرباں ہو تو بہت خوش رنگ ہوتی ہے، اسے ایک بیر ہے ہم سے ہماری ننگ ہوتی ہے، یہ سالی زندگی۔ ایک آخری نظم جی، انا کی خاطر لڑو گے کب تک، یہ ڈھونگ جھوٹا کرو گے کب تک، یہ سرحدوں پہ لڑائی کب تک، یہ آئے دن کی چڑھائی کب تک، تم یہ الزام دھر رہے ہو کہ گولی پہلے چلی ادھر سے، ہمارے اپنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواباً چلا رہے ہیں۔ کبھی یہ سوچا بھی ہے کسی نے کہ دونوں جانب جوابی حملے میں ہم جو لاشیں گرا رہے ہیں، یہ نفرتوں کے ہیں بیج ہم نے جو وقفے وقفے سے بو دیے ہیں، اور ان کی فصلیں ہماری نسلوں نے کاٹنی ہیں۔ بس بھی کر دو، یہ دل کی چھنی پہ بغض چھانٹو، محبتوں کے کلام بانٹو۔ ہم بھی ملا سے کر لیں توبہ کہ جس نے ہم کو سکھایا ہے یہ کہ مندروں پہ چڑھائی کر دو، یہ ہندوؤں کی زمین بھر سے صفائی کر دو، انہیں تو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم ایسے ملا سے کر لیں توبہ، تم ایسے پنڈت سے جان چھڑاؤ کہ جو تمہیں یہ گیان دیتا ہے مسجدوں سے اٹھا کے لاؤ، یہ مسلے کھاتے ہیں ماتا گاؤ، انہیں گراؤ انہیں جلاؤ، انہیں تو جینے کا حق نہیں ہے، تم ایسے پنڈت سے جان چھڑاؤ۔ تمہاری گیتا میں یہ لکھا ہے، زمین کے لوگوں سکون کی خاطر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ جو زندگی کو دوام بخشیں، محبتوں کا پیام بخشیں۔ تمہاری گیتا میں یہ لکھا ہے، زمین کے لوگوں سکون کی خاطر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ جو زندگی کو دوام بخشیں، محبتوں کا پیام بخشیں۔ ہمارے قرآن کی ابتدا ہے، شروع ہے اس رب کے نام سے جو بڑا رحیم اور مہرباں ہے۔ خدا تو سبھی کا مہرباں ہے، خدا کے بندو انا کی خاطر لڑو گے کب تک۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب یاسر رشید۔ اور اینی خاموشی چ میرے کول تو نہیں پڑھ ہوندا، تسی پتہ نہیں کیویں پڑھ رہے ہو اور سن رہے ہو۔ دو شعر اور اگلے شاعر نوں بلاواں گا، جناب نذیر قیصر صاحب۔ ہجر تو عشق کی معراج ہے، سرشاری ہے۔ ہجر تو عشق کی معراج ہے، سرشاری ہے، خواہش وصل محبت سے ریاکاری ہے۔ ہجر تو عشق کی معراج ہے، سرشاری ہے، خواہش وصل محبت سے ریاکاری ہے۔ ہمیں قاتل ہمیں معصوم ہمیں منصف ہیں، ہمیں قاتل ہمیں معصوم ہمیں منصف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیون بھی اداکاری ہے۔ بہت شکریہ، اور میں گزارش کراں گا جناب اگلے شاعر سمبڑیال تو تشریف لے آئے ہوئے جناب نوید مغل ہوراں نوں کہ وہ سٹیج تے آن تے اپنے کلام تو نوازن۔ جناب نوید مغل۔ جناب صدر صاحب دی اجازت نال سر اپنے ننگے ویر شاہ شمس دل ہوراں دی نام جڑی اج شام منائی جا رہی ہے چند شعر ماں بولی دے۔ پتھر اکھ دا توڑ وے ماہی، پتھر اکھ دا توڑ وے ماہی، واہ نال رشتہ جوڑ وے ماہی، تے راتاں کالیاں گھیرا پایا، راتاں کالیاں گھیرا پایا، گھر سورج دی لوڑ وے ماہی، راتاں کالیاں گھیرا پایا، گھر سورج دی لوڑ وے ماہی،
ਤੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਖੀ ਰੜਕਣ ਰੋੜ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਖੀ ਰੜਕਣ ਰੋੜ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਨੈਣ ਬਨੇਰੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲੇ, ਨੈਣ ਬਨੇਰੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਬੂਵੇ ਲੋੜ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਨੈਣ ਬਨੇਰੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਬੂਵੇ ਲੋੜ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਮੰਜ਼ਲ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਮੰਜ਼ਲ ਕੋਈ, ਰਾਵਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਵਾਹ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਵੇ ਮਾਹੀ। ਜਨਾਬ ਨਵੀਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦਿਲ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪੜਨ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ की गुजारिश है कि वो माइक ते तशरीफ ले आउण और अपने कलाम तो नवाजन, और यकीनन मुशायरा हुण ठंडा नहीं रहेगा, मज़ा आएगा और सारे मज़े नाल सुनो। जनाबे सदर साहब की इजाज़त नाल एक गल अपने शेर सुनाउण तो पहलों कि अलहमदुलिल्लाह ये पंजाब हाउस जदों दा बनिया, मैं इहदे पहले प्रोग्राम दे विच भी मैनूं इतफाक होया आउण दा, ते अज तक ये वाकई भट्ट साहब ने पंजाब हाउस पंजाब च वसन वाले, बल्कि दुनिया च वसन वाले पंजाबियां लई बनाया। इन्हां दा बड़ा खुला दिल है, इत्थे असीं इन्हां नूं मुबारकबाद दिंदे हां। ये साडे ते असीं इन्हां ते मान करने, अल्लाह ताला इन्हां नूं खुश ते सलामत रखे। एक छोटी जी नज़म दे दो शेर। खबरे केड़ी गल्लों पत्थर, खबरे केड़ी गल्लों पत्थर, आए तेरे वल्लों पत्थर। खबरे केड़ी गल्लों पत्थर, आए तेरे वल्लों पत्थर, वेखी महंगे पै ना जावन, वेखी महंगे पै ना जावन, सुटने शीश महलों पत्थर। खबरे केड़ी गल्लों पत्थर, आए तेरे वल्लों पत्थर। एक गजल। तेरे दिल विच गल की है, तेरे दिल विच गल की है, अज ही दस दे कल की है। तेरे दिल विच गल की है, अज ही दस दे कल की है। मैं समुंदर तो नहीं डरिया, मैं समुंदर तो नहीं डरिया, ये दरिया दी छल की है। मैं समुंदर तो नहीं डरिया, ये दरिया दी छल की है। झुग्गा वसना चाहिदा, झुग्गा वसना चाहिदा, तू ही दस दे हल की है। झुग्गा वसना चाहिदा, तू ही दस दे हल की है। जेकर मेहनत करनी नहीं, जेकर मेहनत करनी नहीं, ते फिर मिलना फल की है। ते मैं भी वेखा सबक नवा, मैं भी वेखा सबक नवा, अगला वर्का थल की है। मैं भी वेखा सबक नवा, अगला वर्का थल की है। ते दुखड़े नित इरशाद जरे,
ਦੁਖੜੇ ਨਿਤ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜਰੇ, ਇਹ ਔਖਾ ਇੱਕ ਪਲ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕੱਲ ਕੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जनाब मलिक इरशाद साहब बड़े खूबसूरत कलाम तो नवाज रहे सन। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਸ਼ੀਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਣਗੇ ਜਨਾਬ ਬਸ਼ੀਰ ਕਮਾਲ। ਬਿਸमिल्लाह। बहुत शुक्रिया। दिल की धड़कन जो मुसलसल ही करीने से है, दिल की धड़कन जो मुसलसल ही करीने से है, राबता इसका शबो रोज मदीने से है, दिल की धड़कन जो मुसलसल ही करीने से है, जिनकी खुशबू से मुअत्तर है फिजाएं हरदम, उनकी निस्बत मेरे आका के पसीने से है। और शादिल जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दो शेर। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਦਿਲ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ 1000 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਰ ਪਾੜਾਂਗਾ, ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਰ ਪਾੜਾਂਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਹੋ, ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਹੋ, ਦੌੜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੀ ਜੜ ਤੇ, ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੀ ਜੜ ਤੇ, ਕੀ ਹੈ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ,
ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੜ ਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत अंदाज जनाब बशीर कमाल साहब। ते हुण मैं गुजारिश करांगा लाहौर दे वासी जिन्हां लाहौर नूं अपने नां दा ही हिस्सा बना लिया, बड़े खूबसूरत शायर और महफिलां दी जान हुंदे ने लाहौर दियां महफिलां दी, और जिन्हां दा ओढ़ना विछौना अदब है। जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब मुलतमिस हां कि माइक ते आण और अपने कलाम तो नवा देना। बहुत सारियां तालियां दी गुंजाइश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर की इजाज़त से सब तो पहला तो मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने एडा सोहना एक सानू मरकज़ इनायत किया हुआ है, और उन्होंने दूसरा शुक्रिया कि उन्होंने शादिल शम्स जैसे खूबसूरत शायर नू लाहौर बुलाया है और उन्होंने नाल एडी सोहनी शाम का एहतमाम किया है। शादिल शम्स साहब का भी बड़ा शुक्रिया जी, उन्होंने वक्त इनायत किया है, तशरीफ़ लियाए ने। उन्होंने शायरी मेरी पसंदीदा शायरी है, असी उन्होंने शायरी सुन के हमेशा ही खुश होने और सानू बड़ा कुछ मिलता है उहदे चों। मैं एक अपना शेर मैनू याद आया कि ਉਹਦਾ कोई मफहूम इस तरह का सी, इस वे पूरा शेर याद नहीं आ रहा, कि कुछ शेर ऐसे होंदे ने जेड़े साडी बीनाई वधांदे ने, और कुछ शेर ऐसे होंदे ने जेड़े सानू फलसफा सिखांदे ने। ते शादिल शम्स दी शायरी जिहड़ी है ना, वो साडे दोवें ही काम करदे ने कि साडी बीनाई च भी इजाफा करदे ने ते सानू फलसफा भी सिखांदे ने, जिंदगी जीण दा वल सिखांदे ने। ते शादिल शम्स साहब का शुक्रिया अदा करन दे नाल नाल एक शुक्रिया खानी साहब, इरफान खानी साहब का, कि उन्होंने मैनू इस प्रोग्राम की दावत दी, और दावत तो पहले ही मिल चुकी सी, लेकिन जिन्नी उन्होंने ताकीद की सी उसका बड़ा शुक्रिया कि बाद औकात बंदा लापरवाही कर जाता है, छोटा जिहा बहाना बना के भी वो कहता है कि चलो यार की जाना है। हालांकि अज साढ़े घर च तकरीबन 7-8 घंटे हो गए ने, लाइट बंद हुई है सुबह की, टैलीफोन जोड़े ने बंद हुए ने, बैटरियां डाउन हो गई ने। मैं फोन नाल लैके भी नहीं आया इस वास्ते कि बंद फोन नूं नाल रख के भी की करना है। और यह लिबास भी जोड़ा मैं पाया ना, अंदाजे च नेरे च पा के मैं आ गया। वो मैं इत्थे आके चेक किया कि मैं सीधा पाया कि नहीं। जी सर, साड़ी माशाल्लाह स्टेज ते एडे नामवर सितारे बैठे ने कि ना सिर्फ साढ़े लाहौर की शान ने, बल्कि साढ़े पंजाब की भी शान ने, साढ़े पाकिस्तान की भी शान ने। और जनाब जान कश्मीरी ऐसा नाम है कि कई रिकॉर्ड जोड़े ना अदबी रिकॉर्ड वो जान कश्मीरी कोल ही ने, होर किसी कोल नहीं है। हज़ारां दे हिसाब नाल मतले उन्होंने लिखे ने, जेड़े अपनी जगह ते सिर्फ मतले ही नहीं, गज़ल वगैरह नहीं हुई। या हुण 4,500 ते उन्होंने सिर्फ मतले ही लिखे ने, दर्जनां दे हिसाब नाल उन्हां दीयां किताबां आ चुकियां ने। ते उन्होंने एक जड़ा गुजरांवाला च मेला लाया है, टीवी मुशायरे, वो अदबी रंग जड़ा उन्होंने मुशायरियां का होंदा है, वो पूरी तरह उन्होंने मुशायरियां दे छाया होंदा है। खानी साहब तो अक्सर गए होंदे ने उत्थे ते लेकिन सानू भी 2-3 दफ़ा जाने का इतफाक होया है। बड़े प्यार नाल, बड़ी मुहब्बत, बड़े खलूस दे नाल वो वेलकम कहते हैं शायरां नूं उत्थे, उन्हां दी खिदमत भी करते हैं जनाब। उन्होंने पंजाब की पग भी पवांदे ने, और खाना तो गुजरांवाले का वैसे ही मशहूर है, तो वो उत्थों का बड़ा लजीज खाना भी शायरां नूं खिलाउंदे ने मेहमानां नूं।
ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਨਗਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਫਿਲਮੀ ਨਗਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਨਗਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਗਮੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਜਾਈਅਤ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਫਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਲੱਭੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4,500 ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲੇ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਤ। ਉਹ ਦੋਹਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ 11,500 ਬੈਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੈਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 11,500 ਬੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦਈਏ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 40-50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੀਰਾਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਚੰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਆਖਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਨੂ ਪਟਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ, ਕੰਨੂ ਪਟਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ, ਕਾਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਟੋਬੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਟੋਬੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਏ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਏ, ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਏ, ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਭੰਨ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਭੰਨ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਭੰਨ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਮਾਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨਸੀਬ ਕਿਸ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨਸੀਬ ਕਿਸ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਖੋਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਵਲੇਵਾ, ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਇਆ ਖੋਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਵਲੇਵਾ,
ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੁੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਜਨਾਬ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਆਬਿਦ ਅਲੀ। आंखों में कभी नींद को पलते नहीं देखा, आंखों में कभी नींद को पलते नहीं देखा, एक उम्र से ख्वाबों को मचलते नहीं देखा, मर जाए न इस कहत में आंखें मुझे डर है, मुद्दत से इन्हें अश्क उगलते नहीं देखा। और गजल के चंद अशार के सारा इल्जाम ही मत शहर के सर रहने दे, सारा इल्जाम ही मत शहर के सर रहने दे, वापस आना है तो फिर गांव में घर रहने दे। आंख का सारा समंदर मेरा दुश्मन ठहरा, आंख का सारा समंदर मेरा दुश्मन ठहरा, मुझे साहिल ना तलातम ना भंवर रहने दे। वो मुझे आखिरी सफ में भी बिठा सकता है, वो मुझे आखिरी सफ में भी बिठा सकता है, कब वो चाहेगा कि ऊंचा मेरा सर रहने दे। और शेर देखिएगा कि हर मुसाफिर से थकावट नहीं होती बर्दाश्त, हर मुसाफिर से थकावट नहीं होती बर्दाश्त, चंद अशजार सरे राह गुजर रहने दे। हर मुसाफिर से थकावट नहीं होती बर्दाश्त, चंद अशजार सरे राह गुजर रहने दे। मेरी तख्लीक को पहचान अता कर मौला, मेरी तख्लीक को पहचान अता कर मौला, या मुझे तशनाए तकमीले हुनर रहने दे। ये ना हो फिर कभी दरबार में जाना पड़ जाए, ये ना हो फिर कभी दरबार में जाना पड़ जाए, अभी दस्तार में सुरखाब का पर रहने दे। ये ना हो, बहुत शुक्रिया, ये ना हो फिर कभी दरबार में जाना पड़ जाए, अभी दस्तार में सुरखाब का पर रहने दे। तेरे बच्चों को भी दरिया ना बहा कर ले जाए, तेरे बच्चों को भी दरिया ना बहा कर ले जाए, इनके जहनों में तो सैलाब का डर रहने दे। इतने आंसू ना बहा हिजर में उसके आबिद, इतने आंसू ना बहा हिजर में उसके आबिद, डूब जाएगा समंदर का सफर रहने दे। जनाब राय आबिद साहब, हुण माहौल थोड़ा जिना तब्दील होएगा। एक बड़ा खूबसूरत लहजा है। जनाब जलालपुर भटिया तो तशरीफ लिया साढ़े खूबसूरत शायर मदर मुहसिन साहब, पंजाबी उर्दू दोनों जुबाना अच्छा शेर कहते हैं। उन्होंने की गुजारिश है कि माइक ते आन। जनाब मदर मुहसिन साहब। मैं ते आजम तौकीर चूंकि असी ते मेज़बान है जी इस महफिल दे,
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਦਿਲ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ जोग लिया है जिस दी खातर जोग लिया है ओदे हथों रोग लिया है क्या बात है भाई मेहरबानी मेहरबानी जिस दी खातर जोग लिया है ओदे हथों रोग लिया है मरने तो हुण कादा डरना ये दुखड़ा ते भोग लिया है मेहरबानी मरने तो हुण कादा डरना ये दुखड़ा ते भोग लिया है और बशीर कमाल साहब के लगदे नहीं ये नामे वंडे जांदे नहीं लगदे नहीं ये नामे वंडे जांदे नहीं रुखां दे परछावें वंडे जांदे नहीं रुखां दे परछावें वंडे जांदे नहीं ते शाह जी के मां ते प्यो दे रिश्ते बासो रिश्ते ने मां ते प्यो दे रिश्ते बासो रिश्ते ने जेड़े रहिंदे सावें वंडे जांदे नहीं मेहरबानी जेड़े रहिंदे सावें वंडे जांदे नहीं ते चानण ते दीवे दी संगत तकिया कर चानण ते दीवे दी संगत तकिया कर मर जांदे ने पावें वंडे जांदे नहीं ते पैरों पोले खेरू खेरू हो जांदे पैरों पोले खेरू खेरू हो जांदे जेड़े अपनी थावें वंडे जांदे नहीं और शेर ते काबिल गौर है कि चन्न बनया है चन्ना ते दिल वड्डा कर चन्न बनया है चन्ना ते दिल वड्डा कर चानण टावें टावें वंडे जांदे नहीं चानण टावें टावें वंडे जांदे नहीं ते प्यार च मोहसिन साह ही ऐसा तरका ने प्यार च मोहसिन साह ही ऐसा तरका ने ओ ला दे ये जे नावे वंडे जांदे नहीं बहुत मेहरबानी अच्छा फरमाइश है जी बड़ा मारूफ दौड़ा मेरा मुंह तो सुनानी चाहिए कि जिंदे खून च गैरत ना होवे ओ हुंदे ही संगत दा खोटा जिंदे खून च गैरत ना होवे ओ हुंदे ही संगत दा खोटा जिवें अज दे दौर दी सियासत दा बेशरम सियासी लोटा ते जेड़े मर्जी ए जुर्म दे राह पा लो दौलत दा मार के सोटा ते साडे खून सफेद चा कीते नी वाह सौ दे रत्या नोटा साडे खून सफेद चा कीते नी वाह सौ दे रत्या नोटा जनाब मदर मोहसिन साहब और हुण मैं गुजारिश करांगा साडे बड़ी दूर तो आए एक मेहमान डेरा इस्माइल खां तो जनाब रहमतुल्लाह आमिर होरां नूं कि वो माइक ते तशरीफ लियाण और अपने कलाम ते नवाजन जनाब रहमतुल्लाह आमिर अस्सलाम वालेकुम रात से मुतवातर सफ़र में रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा जल्दी हमें इसलिए जल्दी पढ़ा अभी मैं बादामी बाग से आ रहा था उस पे
रिक्शे पे। कभी हम कभी हीनों से बचते थे, कभी शाहजोर से। हम कभी हीनों से बचते थे, कभी शाहजोर से। कान अब तक बज रहे हैं गाड़ियों के शोर से। और देखकर सड़कों की हालत दिल में आया है ख्याल, और कितना रस निकालेगा कोई लाहौर से। शुक्रिया। निकालेगा लाहौर। बड़ी खामोशी है कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे। सुना था लड़कियों से हमने 90 की दहाई में, कताते हैं चंद। सुना था लड़कियों से हमने 90 की दहाई में, वही रिश्ते हैं बाबरकत जहां माँ बाप राजी हों। मगर अब फोन करके कह रही होती हैं रांझों से, वो दोनों भाड़ में जाएं फकत हम आप राजी हों। और तार हेडफोन की गर्दन भी जकड़ सकती है। तार हेडफोन की गर्दन भी जकड़ सकती है, उम्मे लैला वो लोकेशन भी पकड़ सकती है। कैस जंगल में अकेला है, अकेला ही रहे, शहर आया तो उसे मार भी पड़ सकती है। एक और है कि कबल इसके हमारी जिंदगी तारीख हो जाए, कबल इसके हमारी जिंदगी तारीख हो जाए, ताल्लुक वो जो बिगड़ा था खुदारा ठीक हो जाए। अभी तक जागता रहता हूँ, अभी तक जागता रहता हूँ मैं, अभी तक जागता रहता हूँ मैं अक्सर इन ख्यालों में, जरा कुछ करेंगे क्या जो कुर्बत की वो वीडियो लीक हो जाए। और जलवे दिखा के मुफ्ती और काजी बना दिए, जलवे दिखा के मुफ्ती और काजी बना दिए, रिंदों में भी शहीद और गाजी बना दिए। खुलती थी घर की खिड़कियां मस्जिद के सहन में, उस खूब रू ने कितने नमाजी बना। अगरचे ख्वाब सुख के ढो रहा है, बड़ा डिस्टर्ब लेकिन हो रहा है। सराने पीर के आहिस्ता बोलो, अभी सूटा लगा के सो रहा है। नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, मगर फिर भी तबीयत है कि बोझल हो ही जाती है। गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियां लेकर, मेरे ऐनक लगाने तक वो ओझल हो ही जाती है। अगर तुम नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, मगर फिर भी तबीयत है कि बोझल हो ही जाती है। गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियां लेकर, मेरे अनक लगाने तक वो ओझल हो ही जाती है। और अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझसे, ये वो तारे नहीं शोहर जुलाया था फलाने का। वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है कि 58 होकर भी 29 लगती है। भली 29 नहीं चाहती, भली लगती तो होगी ताड़ने वालों को है आमिर, मगर बीवी तो शोहर को अमूमन डाइन लगती है। चंद अशार, चूंकि मैं गुलाम मोहम्मद कासर के शहर से हूँ, डेर इसमाइल खान से, तो उनकी बरसी पे कुछ लिखा था, पैरोडी की थी बल्कि उनकी। तेज था मेकअप, उनका एक मशहूर गजल है कि घिसते घिसते घिस गए आखिर कंकर जो नोकीले से। तेज था मेकअप उसमें भी, इसका कपड़े भी भड़कीले थे, कुछ तो वो भी शौक तबीयत, कुछ हम भी ठरकीले थे। प्यार का वो इजहार तो करते इश्क ज़दों ने देख लिया था, एक तो ऊंची हील थी उस पे नाखून भी नोकीले थे। आज तो 2 बच्चों के दम से लेबल है रुसवाई का,
آج تو 2 بچوں کے دم سے لیبل ہے بے شرمی کا، 10 بچوں والے لیکن سادہ تھے، شرمیلے تھے۔ اور تم تو اس شعر میں خالی ایک لفظ تبدیل کیا کہ تم تو یوں ناراض ہوئے ہو ورنہ اس تھانے کا پتہ، وہاں میں خانہ تھا، تم تو یوں ناراض ہوئے ہو ورنہ اس تھانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔ اور شہد پیالے دودھ کی نہریں سرخ محل اور حور کی خاطر، گھستے گھستے گھس گئے آخر ماتھے جو چمکیلے تھے۔ کہہ رہے تھے قاضی جس دم بنت فلاں ہے آپ کی زوجہ، کہہ رہے تھے قاضی جس دم بنت فلاں ہے آپ کی زوجہ، آج ہوا ہے احساس وہ جملے سانپ سے بھی زہریلے تھے۔ آخری غزل کے میرا حال وہ ہوا ہے تیری دل لگی کے پیچھے، میرا حال وہ ہوا ہے تیری دل لگی کے پیچھے کہ اب پڑ گیا ہے سرجن میری ہر ہڈی کے پیچھے، کوئی توڑ کر گیا ہے تیرا دل تو مجھ کو دے دے، ہے میرا کباڑ خانہ تیری اس گلی کے پیچھے، تجھے روز لے کے جانا کسی پارلر کی جانب، میں نے کتنے نوٹ پھونکے تیری دلکشی کے پیچھے، تیرے باپ نے جو دیکھا تو میں اس طرح سے بھاگا جیسے لگ گئے ہوں کتے کسی آدمی کے پیچھے۔ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ کسی اور کی نگاہوں کا ہدف تھی میری زوجہ، کسی اور کی نگاہوں کا ہدف تھی میری زوجہ، میں بجا رہا تھا سیٹی کسی دوسری کے پیچھے، اور ابھی کالی کہہ رہی تھی میری نیک بخت مجھ سے، میرا ککھ نہیں بچا ہے تیری شاعری کے پیچھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جناب رحمت اللہ عامر صاحب ڈی آئی خان تو اور تسی محفل دا رنگ تبدیل کیتا، اسی بڑا انجوائے کیتا۔ جناب رحمت اللہ عامر صاحب تو بعد میں گزارش کروں گا کلر کہار تو تشریف لائے ساڑھے دوست ساڑھے متر جناب عرفان خانی ہو رہا آگے کہ وہ مائک تے تشریف لیان تے اپنے تھوڑے جے کلام تو نوازن۔ جناب عرفان خانی صاحب بسم اللہ۔ آپ نے پڑھایا ہے بلکہ انہوں نے خود پڑھا ہے، ایسی انہوں نے جے بلانا نہیں سی چاہتے۔ مشاعرہ ہوئے پاویں تقریب ہوئے تو سینئر پڑھ جاون تے پھر کسی بھی جونیئر دا حق نہیں بنتا کہ وہ کلام سناوے۔ میں لطف لے رہا سن رہا بڑے مزے نال۔ باقی جنہاں دوستاں نوں دعوت دیتی سی انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ وہ آئے شاہ دل شمس دی اس تقریب وچ شامل ہوئے، بالخصوص تمام سینئرز دا جڑے دوروں بھی تشریف لے آئے تے لاہور تو ہن نہ میں اگر سارے دے لواں گا تے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس واسطے معذرت تے 2 شعر سنا دینا جان کشمیری صاحب دی اجازت نال۔ کوئی الہڑ آوے جاوے، کوئی الہڑ آوے جاوے، دل وچ جھاتی پاوے جاوے، او دنیا چڑھدے سورج ورگی، او دنیا چڑھدے سورج ورگی، جیڑا یاری لاوے جاوے۔ 2 شعر اردو دے۔ آثار کیا ملیں گے کسی خد و خال کے، آثار کیا ملیں گے کسی خد و خال کے، آئینے خود اسیر ہیں اپنے جمال کے، آثار کیا ملیں گے کسی خد و خال کے، آئینے خود اسیر ہیں اپنے جمال کے، میں سو گیا تھا رات کو جس کی پناہ میں، میں سو گیا تھا رات کو جس کی پناہ میں، وہ شخص لے گیا میری آنکھیں نکال کے۔ تے ایک شاعر حال چوں اس تو بعد سٹیج
ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੈयद महमूद बिस्मिल। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਜਨਾਬ सैयद महमूद बिस्मिल। बहुत शुक्रिया जनाब आज़म तौक़ीर साहब, जनाब सदर महफिल की इजाज़त से। वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, लेकिन जितना सुना है इतना सुनाना तो बनता है ना। तो पंजाबी भी कह दो, समझ आ रही है। गुजारिश है वे कि मुशायरे च आए हैं, फातिहा खानी ते नहीं आए। दाद शेर दी समझ आवे ते दाद जरूर दियो, जे समझ ना आवे ते फिर कोई गिला नहीं। एक पंजाबी ते एक उर्दू च गज़ल जनाब सदर दी इजाज़त नाल दो शेर कि पढ़िया विच मैं झूठ दी निंदिया कीती सी ए सच है। पढ़िया विच मैं झूठ दी निंदिया कीती सी ए सच है, फिर महसूली चढ़ना है सी चढ़िया हैरत कादी। पढ़िया विच मैं झूठ दी निंदिया कीती ए सच है, फिर महसूली चढ़ना है सी चढ़िया हैरत कादी। ते जान साहब चाम चिट्ठां दी दे चुरमट दे विच नूर सी वंडन आया। चाम चिट्ठां दे चुरमट दे विच नूर सी वंडन आया, जुगनू ने फिर मरना है सी मरिया हैरत कादी। चाम चिट्ठां दे चुरमट दे विच नूर सी वंडन आया, जुगनू ने फिर मरना है सी मरिया हैरत कादी। पंजाबी गज़ल के दिन चढ़िया ते साडे सुंदर सुफने इंज ताबीरे गए। जनाब सबक दिन चढ़िया ते साडे सुंदर सुफने इंज ताबीरे गए, खुशबूआं नूं अग्गां लगियां फुल्लां दे दिल चीरे गए। दिन चढ़िया ते साडे सुंदर सुफने इंज ताबीरे गए, खुशबूआं नूं अग्गां लगियां फुल्लां दे दिल चीरे गए। ते भुख जिन्हां दे लहू दा एक एक तुबका यारो चूस लिया। भुख जिन्हां दे लहू दा एक एक तुबका यारो चूस लिया, दौलत दे लई ओह बच्चे वध वध के तस्वीरे गए। भुख जिन्हां दे लहू दा एक एक तुबका यारो चूस लिया, दौलत दे लई ओह बच्चे वध वध के तस्वीरे गए। जनाबे अली जनाबे नज़ीर कैसर साहब कि आलणियां विच बोट नमाणे पे उड़ीकण चोगे नूं। आलणियां विच बोट नमाणे पे उड़ीकण चोगे नूं, खौरे केड़े देश जाके पंछी ने जंजीरे गए। खौरे केड़े देश जाके पंछी ने जंजीरे गए। ते अपने रब नूं खत लिखिया ते इंज भी होया मेरे नाल। अपने रब नूं खत लिखिया ते इंज भी होया मेरे नाल, खुशियां ते सब लिख छड़ियां ने दुखड़े नहीं तहरीरे गए। खुशियां ते सब लिख छड़ियां ने दुखड़े नहीं तहरीरे गए। ते संगल जागे फाइयां उगियां महली गोगा मचाए। संगल जागे फाइयां उगियां महली गोगा मचाए, अन्ने शहर च भाजड़ पै गई जद दी वे तनवीरे गए। अन्ने शहर च भाजड़ पै गई जद दी वे तनवीरे गए। ते जद भी जुल्मां अगे बिस्मिल होई गल बगावत दी। जद भी जुल्मां अगे बिस्मिल होई गल बगावत दी।
ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਕੀਰੇ ਗਏ। ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਸਮਿਲ ਹੋਈ ਏ ਗੱਲ ਬਗਾਵਤ ਦੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਕੀਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ। दो अशार हैं कि कुछ इस तरह कभी हम भी ज़या के साथ जलें, कुछ इस तरह कभी हम भी ज़या के साथ जलें, दिया बुझाने लगे तो हवा के हाथ जलें, दिया बुझाने लगे तो हवा के हाथ जलें। और गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ कि हाय तौक़ीर की मसनद से गिराए हुए लोग। जनाब नज़ीर कैसर साहब सबक सुना रहा हूँ। हाय तौक़ीर की मसनद से गिराए हुए लोग, यानी हम माले गनीमत में हैं आए हुए लोग, यानी हम माले गनीमत में हैं आए हुए लोग। और इनके अंदर के भी गिरिया पे कभी कान धरो, इनके अंदर के भी गिरिया पे कभी कान धरो, गुदगुदी करके ये रोते में हंसाए हुए लोग, गुदगुदी करके ये रोते में हंसाए हुए लोग। और बशीर कमाल साहब, ऐन मुमकिन है कभी लौट के घर आ निकलें, ऐन मुमकिन है कभी लौट के घर आ निकलें, आबिला पा ये शराबों के सताए हुए लोग, आबिला पा ये शराबों के सताए हुए लोग। और यूं करो तुम कि मुझे नुत्क से यारी कर दो, यूं करो तुम कि मुझे नुत्क से आरी कर दो, जाग जाएंगे वगरना ये सुलाए हुए लोग, यूं करो तुम कि मुझे नुत्क से आरी कर दो, जाग जाएंगे वगरना ये सुलाए हुए लोग। और जान साहब, देख कर अक्स खिलौनों कौन आ रे महलिका इशारों पे सधाए हुए लोग, देख कर अक्स खिलौनों का बहल जाते हैं, और सोख्ता बख्त इशारों पे सधाए हुए लोग। और आज़म तौकीर, चढ़ के नेज़ों पे हमें शाम तलक जाना है, चढ़ के नेज़ों पे हमें शाम तलक जाना है, हम तो धोखे से हैं करबल में बुलाए हुए लोग, हम तो धोखे से हैं करबल में बुलाए हुए लोग। और भूख दीमक है जो गैरत को भी खा जाती है, भूख दीमक है जो गैरत को भी खा जाती है, मैंने देखे हैं यहाँ भूख के खाए हुए लोग, मैंने देखे हैं यहाँ भूख के खाए हुए लोग। और ख्वाब कोई नहीं देखा कभी हम हैं बिस्मिल, ख्वाब कोई नहीं देखा कभी हम हैं बिस्मिल, नींद को तरसे मुसलसल ही जगाए हुए लोग, ख्वाब कोई नहीं देखा कभी हम हैं बिस्मिल, नींद को तरसे मुसलसल ही जगाए हुए लोग। हाय तौक़ीर की मसनद से गिराए हुए लोग, यानी हम माले गनीमत में आए हुए लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। सैयद महमूद बिस्मिल साहब बीमार सन, इस दे बावजूद शाह दिल शम्स होरां दी मुहब्बत उन्हां नूं खिच के ले आई।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਨੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਟੇਜ ਵੱਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਨਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। मोहतरमा फरहाना अंबर साहिबा स्टेज ते माइक ते आके अपने कलाम तो नवाजा। ये दूर है थोड़ा सा तरन्नुम के लिए, चले सही। सब तो पहले मैं शादिल शम्स होरां नूं मुबारकबाद पेश करांगी, इंतजामिया दा शुक्रिया अदा करांगी, और उस तो बाद स्पैशली आज़म तोकीर साहब दा शुक्रिया अदा करांगी, बहुत इज्जत बख्शी जिन्हां ने। उहदे बाद साहबे सदरी दी इजाज़त नाल दो अशार। तीला तीला जोड़ के अल ना पाया सी, तीला तीला जोड़ के अल ना पाया सी, नेरियां जिन्नू कखा वांग उड़ाया सी, और कहंदा ए हुण तेरे नाल गुजारा नहीं, कहंदा ए हुण तेरे नाल गुजारा नहीं, हत्थी जिन्नू चावां नाल खड़ाया सी। बहुत शुक्रिया। और एक गजल दे चंद अशार। जद भी ओस किनारा कीता, जद भी ओस किनारा कीता, मर के असां गुजारा कीता, और हिजर दी सूली चाड़ के सानू, हिजर दी सूली चाड़ के सानू सजना खूब नतारा कीता, और एक वारी जिस तकिया ओनू, एक वारी जिस तकिया ओनू मुड़ मुड़ ओस नजारा कीता, और प्यार कहानी की पुछ देओ, प्यार कहानी की पुछ देओ, हत्थी आप खसारा कीता, प्यार कहानी की पुछ देओ, हत्थी आप खसारा कीता, और ओदे शहर दे कंडियां नूं वी, ओदे शहर दे कंडियां नूं वी जान तो वध के प्यारा कीता, ओदे शहर दे कंडियां नूं वी जान तो वध के प्यारा कीता, होर भी चेते आया सजन, होर भी चेते आया सजन, भुल्लन दा जे चारा कीता, और लम्मा पंद हयाती वाला, लम्मा पंद हयाती वाला, पब्बा पार मैं सारा कीता। और मक्ता अर्ज करनी है। प्यार दी पींग दा मैं ते अंबर, प्यार दी पींग दा मैं ते अंबर, अंबरां तीक हुलारा कीता, प्यार दी पींग दा मैं ते अंबर, अंबरां तीक हुलारा कीता, लम्मा पंद हयाती वाला, पब्बा पार मैं सारा कीता। बहुत शुक्रिया। और दो तीन अशार सिर्फ तरन्नुम जी जी। से नहीं होना दुख बे माही, से नहीं होना दुख बे माही, ना परतामी मुख वे माही, उड़ गए पंछी आसां वाले, उड़ गए पंछी आसां वाले, उड़ गए पंछी आसां वाले, सुख गए सावे
मुखवे माही ना परतावी मुखवे माही तेरे बाजों सुंजी हो गई तेरे बाजों सुंजी हो गई तेरे बाजों सुंजी हो गई अरमाना दी कुखवे माही ना परतावी मुखवे माही सह नहीं होना दुख वे माही ना परतावी मुखवे माही। बहुत शुक्रिया। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾ मोहतरमा फरहाना अंबर साहबा अपने कलाम सुना रही सन। अगले साढ़े मेहमान अज दे साहिब शाम जनाब शाह दिल शम्स के उस्ताद भी ने और बड़ा खूबसूरत अंदाज है उन्होंने शेर कहने का। हाफिजाबाद तो तशरीफ लिया है जनाब आसिफ जावेद साहब, उन्होंने अगे गुजारिश है कि माइक तो तशरीफ लिया और अपने कलाम जनाब आसिफ जावेद। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले शुक्रगुजार हाँ मुदस्सर भट्ट साहब का कि उन्हें इस महफिल का एहतमाम किया और उस तो बाद मुबारकबाद पेश करना वा शाह दिल शम्स नूं जिन्हां दे नाल यह शाम मनाई जा रही है और अपने आप नूं भी। ते एक छोटी जी नज़्म पंजाबी भुख जानी तैनू कोड़ पवे लूली लंगड़ी अन्नी होवे जानी तैनू कोड़ पवे लूली लंगड़ी अन्नी होवे लू लू दे मुड मोके उगनी छाइयां पौनी जानी तैनू कोड़ पवे लूली लंगड़ी अन्नी होवे लू लू दे मुड मोके उगनी छाइयां पौनी चढ़नी सिर दे सारे वाल ते गंजी होवे तेरे वल्लों कोई ना तके चढ़नी सिर दे सारे वाल ते गंजी होवे तेरे वल्लों कोई ना तके दुश्मन अट्ठे पैर दिए नी भुखे मेरे शहर दिए। उर्दू गजल दे दो चार के जिसे खुद ही ना अंदाजा हो अपनी कदरों कीमत का जिसे खुद ही ना अंदाजा हो अपनी कदरों कीमत का जमाना क्या उसे देगा सिला उसकी हकीकत का जमाना क्या उसे देगा सिला उसकी हकीकत का और ताल्लुक किस तरह कायम रहेगा सोचता हूं मैं ताल्लुक किस तरह कायम रहेगा सोचता हूं मैं न तू मेरी जरूरत का न मैं तेरी जरूरत का न तू मेरी जरूरत का न मैं तेरी जरूरत का। दो और अशार के बामे उम्मीद से क्यों आंख उतरती ही नहीं बामे उम्मीद से क्यों आंख उतरती ही नहीं उम्र कम बख्त अकेले में गुजरती ही नहीं उम्र कम बख्त अकेले में गुजरती ही नहीं और एक ही काम है दुनिया में मोहब्बत करना एक ही काम है दुनिया में मोहब्बत करना एक ही काम है दुनिया जिसे करती ही नहीं एक ही काम है दुनिया जिसे करती ही नहीं। और उम्र भर कारे मोहब्बत में हमें कुछ न मिला उम्र भर कारे मोहब्बत में हमें कुछ न मिला लोग कहते हैं हकीकत में हमें कुछ न मिला
اور میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو، میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو، پھر نہ کہنا کہ وراثت میں ہمیں کچھ نہ ملا۔ میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو، پھر نہ کہنا کہ وراثت میں ہمیں کچھ نہ ملا۔ ایک اور غزل کے 2 اشعار کے پڑے ہیں خاک میں اور ہفت آسماں کی سوچ، پڑے ہیں خاک میں اور ہفت آسماں کی سوچ، سوا ہے ہوش سے تیرے دیوان گاں کی سوچ، سوا ہے ہوش سے تیرے دیوان گاں کی سوچ، اور میرے خیال میں وہ لائق عقیدت ہیں، میرے خیال میں وہ لائق عقیدت ہیں جو تیرگی میں بھی رکھتے ہیں کہکشاں کی سوچ، جو تیرگی میں بھی رکھتے ہیں کہکشاں کی سوچ، اور یہ 4 دن کے جو پہلو نشیں کیے ہوئے ہیں، یہ 4 دن کے جو پہلو نشیں کیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں کے ارادے کہاں کہاں کی سوچ۔ بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ جناب آصف جاوید صاحب خوبصورت کلام تو نواز رہے سن، مشاعرہ اپنے اختتام وال ود رہا ہے۔ میں گزارش کرانگا پنجابی دا ایک وڈا نا، پہلے کافی گلاں ہو چکیاں، جناب عباس مرزا صاحب اور آنگے کہ وہ مائک تے تشریف لیان تے اپنی خوبصورت کلام تو نوازن۔ جناب عباس مرزا۔ میرا ایک بیت ہے جی کہ میرے نال محمد جے کر نہ بولو، میرے نال محمد جے کر نہ بولو، میں خالی عباس تے مرزا کی کر دیں۔ جناب جان جی اج دی محفل دے صدر، منو وہ محفلاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے جہدے چ مبارکاں ہی دتیاں جان رہیاں ہون تے سارے چنگے لگدے، ہستے کھیلدے مبارکاں دیندے، تے بڑی وڈی مبارک پہلاں بٹ صاحب نو کیا رونق لائی ہے، کنے لوکاں یہ کام کیتا ہے، ذرا اکھاں کھول کے ویکھو نا، سوکھا کام نہیں ہے گا۔ اپنی جھولی نہیں بھردی تے دوجیاں لئی کون سوچتا ہے۔ تے اس دے بعد شادل شمس نال شام منان دا آرمب کیتا عرفان خانی نے۔ ہر بندہ لگا رہندا ہے، جتیا رہندا ہے، او دے باں بازو بنو تاکہ وہ جیاں حوصلہ افزا محفلاں گرم کرتا رہے۔ تے شادل شمس صاحب نو مبارکاں، بہت بہت بڑی پیاری محفل ہے تے تقریب کافی لمبی ہو گئی ہے، اس تو ود گلاں کرنی گنجائش بھی نہیں ہے گی۔ تے کچھ بیت کی نے اے پنجابی دے فردیات نے، انہاں لئی کسے بہر دی پابندی نہیں، کافی ردیف دی پابندی نہیں، بیت حاضر ہیں جی، تھوڑے جہی بہتے نہیں۔ ایڈی پٹھی کھیڈ رچا کے دنیا دی، ایڈی پٹھی کھیڈ رچا کے دنیا دی، تیرا ساڈی اکھ تو لکنا بندہ ہے۔ ایڈی پٹھی کھیڈ رچا کے دنیا دی، تیرا ساڈی اکھ تو لکنا بندہ ہے۔ توقیر صاحب نو یاد آ گیا، میں لیٹ 80s دے وچ حافظ آباد گورنمنٹ کامرس کالج پرنسپل رہا۔ اس دور دے وچ جڑے کوئی شاعر منو یاد آ رہے نے، وہ میرا خیال ہے سارے رب نو پیارے ہو گئے۔ مخدوم منظور الحق صاحب ڈاکٹر، بڑے اچھے پریکٹیشنر سن جی، اور وہ عجیب طرح دے پریکٹیشنر اس طرح
ਕਿ ਉਹ ਯਕ ਵਕਤ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲੜ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਖਦੂਮ ਮੰਜ਼ੂरुल हक साहब नात ते मनकबत खास तौर ते बहुत अच्छी लिखते सन, मनकबत बहुत उमदा लिखते सन। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਦੀਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ। ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਬੈਤ ਸੁਣੋ। ਕਦੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛਤਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛਤਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਲਾ ਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਲਾ ਏ। ਔਰ ਬੈਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਰੁੱਸ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਟੁਰਦੇ ਗਏ। ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਟੁਰਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਬੈਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਨਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਨਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਨਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸੁਣਾਨ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂਗਾ ਸੋਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂਗਾ ਸੋਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਸਤ ਲਈ ਆਖਰੀ ਬੈਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਸਾ ਕੜਾਸਾ ਆਖੇਂ ਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਸਾ ਕੜਾਸਾ ਆਖੇਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਦੀ ਮੀਦੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਸਾ ਕੜਾਸਾ ਆਖੇਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਦੀ ਮੀਦੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਸ਼ਦ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੈੜੇ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੈੜੇ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੜੇ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੂੰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जनाब मोहम्मद अब्बास मिर्जा साहब सुभान अल्लाह अगले साढ़े शायर हाफिजाबाद नाल ताल्लुक के उस्ताद ने अवामी शायर ने और जिमें कि अब्बास मिर्जा साहब कह रहे सन मंजूरुल हक मखदूम नू अज याद किया जा रहा है इंशाअल्लाह आइंदा नस्लां हनीफ साकी दियां पंजाबी ली खिदमात नू कदी नहीं भुलणगियां कि एक तो सारे जिले दे विच उन्हां दे शागिर्द ने मेरे समेत उस तो अलावा हमेशा पंजाबी दे प्रोग्राम करांदे ने पंजाबी दियां मुहाफिले च आंदे ने जनाब अवामी शायर मोहम्मद हनीफ साकी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज दे मेज़बान जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट साहिब जाने महफिल दे सदर इज्जत माब मुहतरम जनाब जान काश्मीरी साहिब साहिब शाम जनाब शादिल शम्स साहिब दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीन आज़म तौकीर समेत बहुत मज़ा आया क्या बात है सुबहान अल्लाह यानी भट्ट साहब मेज़बान होन अगों सदर भी भट्ट साहब होन ते अगों जनाब शाह दिल दे नाम शाम होवे कसर केड़ी गल दी रह गई सुबहान अल्लाह वक्त थोड़ा है चंद अशार दी हाज़री के सूरज चंद सितारे कट्ठे हो गए ने जनाब मोहम्मद अब्बास मिर्जा साहब सूरज चंद सितारे कट्ठे हो गए ने सूरज चंद सितारे कट्ठे हो गए ने अखरां दे सुनियारे कट्ठे हो गए अखरां दे सुनियारे कट्ठे हो गए ने कई मेलियां विच भी रहन कल्ले कई जीवदे ने कल्ले वग हो के कई मेलियां विच भी रहन कल्ले कई जीवदे ने कल्ले वग हो के बंदे मोया भी कहन सुबहान अल्लाह की जीवना जग ते अग हो के बंदे मोया भी कहन सुबहान अल्लाह की जीवना जग ते अग हो के कई यार दे दिल तो रह जांदे कई यार दे दिल तो लह जांदे कई रहन अंगूठी दा नग हो के ओ सुनिए कदी ना यार दा गिला साकी बंदे रुल जांदे लाई लग हो के सुनिए कदी ना यार दा गिला साकी बंदे रुल जांदे लाई लग हो के गजल दे चंद अशार के रहबर साडे जे ना साकी आप लुटेरे हुंदे रहबर साडे जे ना साकी आप लुटेरे हुंदे धरती दी सौ धरती दे अज शान उचेरे हुंदे धरती दी सौ धरती दे अज शान उचेरे हुंदे जे ना मुनसफ दुनिया उत्ते चोर चुकेरे हुंदे जे ना मुनसफ दुनिया उत्ते चोर चुकेरे हुंदे हासे माड़े लोकां दे भी चार चुफेरे हुंदे हासे माड़े लोकां दे भी चार चुफेरे हुंदे अपने देसों चानण नूं जे देस निकाला दईए अपने देसों चानण नूं जे देस निकाला दईए कद धरती दे लेखा अंदर फेर सवेरे हुंदे कद धरती दे लेखा अंदर फेर सवेरे हुंदे ते मजलूमां दे लहू दी गर्मी सीना ताण खलोंदी मजलूमां दे लहू दी गर्मी सीना ताण खलोंदी जुल्म दे झक्खड़ जिस दीवे दे चार चफेरे हुंदे
ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਮੇ ਸਹਿਕਣ ਟੁੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਵਣ ਖੀਰਾਂ। ਕਾਮੇ ਸਹਿਕਣ ਟੁੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਵਣ ਖੀਰਾਂ। ਉੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸ਼ੌਕ ਉਚੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸ਼ੌਕ ਉਚੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੰਜੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਜੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੰਜੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਜਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕੀ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਜਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕੀ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ਰ ਕੇ ਚਾਨਣ ਮੇਥੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਨਣ ਮੇਥੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਵਾ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਆਚਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਆਚਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਸਨ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਸਨ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਸਨ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਮਤ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਤੇਰੀ ਕਾਮਤ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਕਾਮਤ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਤੇਰੀ ਕਾਮਤ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਯਾਰ ਸੁੰਘਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਯਾਰ ਸੁੰਘਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਛੱਡਿਆ ਈ। ਤੇਰਾ ਸਾਇਆ ਤਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਛੱਡਿਆ ਈ। ਤੇਰਾ ਸਾਇਆ ਤਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਸਾਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਬਦ ਵੀ ਏਡਾ ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਕਾਮਤ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤ ਕੇ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਓਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਂਝ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਓਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਸ ਬਕਾ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਸ ਬਕਾ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਧੜ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ
ਧੜ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਈਓ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚਿਆਂ ਕੁੱਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚਿਆਂ ਕੁੱਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਔਤਰ ਜਾਣ ਜਹਾਨੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਔਤਰ ਜਾਣ ਜਹਾਨੋਂ ਕਿਧਰੇ ਰੂੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦੇ ਲਾਲ ਮਧੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਧਰੇ ਰੂੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦੇ ਲਾਲ ਮਧੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਬਣ ਕੇ 100 ਨਾਜ਼ ਵਖਾਵਣ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਬਣ ਕੇ 100 ਨਾਜ਼ ਵਖਾਵਣ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌੜਾ ਵੱਟਾ ਦਾਨ ਪੜੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌੜਾ ਵੱਟਾ ਦਾਨ ਪੜੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਰੜੇ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਰੜੇ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਰਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡਰਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਕੀ ਮੇਥੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਕੀ ਮੇਥੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਓਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੋਲੇ ਜਾਂਦੇ जनाब अवामी शायर मोहम्मद हनीफ साकी होरां नूं तुसीं सुन रहे सो इस दौरान कुछ मेहमान तशरीफ ले आए सी उन्हां जी आइयां नूं आखने जनाब जाहिद हसन साहब आसनात कमल साहिबा और हुण असीं मुशायरा इख्तिताम वल वध रहा मैं गुजारिश करांगा उर्दू ते पंजाबी दा बहुत वड्डा नां साडे दरमियान मौजूद ने असीं उन्हां दे शुक्रगुजार हां कि वो तशरीफ ले आए जनाब नज़ीर कैसर साहब माइक ते आउण और अपने खूबसूरत कलाम पे नवाजें जनाब नज़ीर कैसर साहब बहुत ही प्यारे सज्जन साढ़े मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब आसिफ जावेद साहब मोहम्मद मिर्ज़ा अब्बास साहब राशिद लाहौरी साहब साहिब सदर जान कश्मीरी साहब शादिल शम्स साहब साकी साहब जड़े उन्हें बड़ी खूबसूरत शायरी सुना रहे सन और जाना साहबा और सब तो पहली गल तो यह है कि मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब जड़े ने मैं बड़े ज़मानिਆਂ तो इन्हों जानना ते जदों मिलते ने हसते ने हर बंदे दे नाल छोटियां छोटियां गल्लां तो जिंदगी दियां जिन्नियां वड्डियां खुशियां ने वो वड्डियां गल्लां च नहीं छोटियां छोटियां गल्लां च ते साड़ी जिन्नी वड्डी शायरी है वो कोई फलसफे नाल साइंस नाल नहीं बनी वो जिंदगी दियां छोटियां छोटियां निक्कियां निक्कियां गल्लां नाल बनी है ते भट्ट साहब नूं मुबारकबाद सब तो पहले कि बड़े ज़माने तो पाकिस्तान दे विच सोचा जा रहा सी कि कोई पंजाबी दा अखबार निकले
ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਹਾਫੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ, ਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਕਾਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਸ਼ਮਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ ਨੇ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਿੱਘੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਫਾਨ ਖਾਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਦ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਕੁੜੇ, ਅਸਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਕੁੜੇ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਕੁੜੇ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੇ। ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੁੜੇ। ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੁੜੇ। ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਉੱਗ ਪਈ। ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਉੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਨੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਨੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲੰਮੀ ਲਾਟ ਵੇ ਦੀਵਿਆ ਤੇਰੀ, ਲੰਮੀ ਲਾਟ ਵੇ ਦੀਵਿਆ ਤੇਰੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ। ਲੰਮੀ ਲਾਟ ਵੇ ਦੀਵਿਆ ਤੇਰੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁਲਾਰਾ ਲਿੱਤਾ,
ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁਲਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁਲਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਜਿੰਨੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਜਿੰਨੀ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰ ਜਿੰਨੀ, ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੀ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰ ਜਿੰਨੀ, ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਜਿੰਨੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਜਿੰਨੀ, ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਜਿੰਨੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਜਿੰਨੀ, ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਜਿੰਨੀ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਜਿੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਾਣਿਓਂ ਅੱਖਿਓਂ ਡੁੱਲੇ ਹਿੰਜੂ ਜਿੰਨੀ, ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹਾਸੇ ਜਿੰਨੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਫਨੀ ਜਿੰਨੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੀ, ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੀਂਘ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰੇ ਜਿੰਨੀ, ਲੈਟਰ ਬਕਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿੰਨੀ, ਲੈਟਰ ਬਕਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿੰਨੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ, ਲੈਟਰ ਬਕਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿੰਨੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ मोहतरम जनाब नज़ीर कैसर साहब खूबसूरत बोलियां ते खूबसूरत नज़म सुना रहे सन। इस तो पहले कि सदर महफिल नूं माइक ते बुलाइए, अज दी ये शाम जिहदे नाल सजाई है जनाब शादिल शम्स, सदर महफिल तो पहले असीं उन्हां नूं माइक ते बुलावांगे ते उन्हां वास्ते बहुत सारियां तालियां। वो तशरीफ लिया साडा मान वधाया ते अपने कलाम तो नवाजणगे जनाब शादिल शम्स। बहुत मेहरबानी। सब तो पहले जनाब यार ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट ਦਾ बहुत शुक्रिया और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जनाब आजम तौकीर साहब जिन्हां
مجھے ناچیز واسطے ایڈی اچھی محفل کا اہتمام کیتا ہے تے اس تو بعد جناب صاحب صدر جان کشمیری صاحب اور نذیر کیسر صاحب، ممتاز راشد لاہوری صاحب، جناب محمد عباس مرزا صاحب اور میرے استاد آصف جاوید صاحب، محمد حنیف ساکی صاحب، سید محمود بسمل صاحب اور سید فراست بخاری صاحب، جناب بشیر کمال صاحب، سید بشیر کمال صاحب اور محترمہ معذرت چاہنا فیمیل دے نام نہیں یاد رہندے ذرا وہ پیچھے بیٹھی محترمہ اور خصوصی شکریہ ادا کرنا بھابی آبدہ صاحبہ دا جڑے تشریف لائے، باقی سب دوستوں دا فردن فردن تہ دل نال دل دی اتھاں کر رہی ہیں نال شکریہ۔ تے کچھ دو چار پنجابی اشعار اس تو بعد اردو تے او مینوں ایک وار کدی ازماؤندا تے، او مینوں ایک وار کدی ازماؤندا تے تاں کہندا جے دوجا سا وی آوندا تے، تاں کہندا جے دوجا سا وی آوندا تے اور ربا تینوں رب تے میں بھی من لیندا، ربا تینوں رب تے میں بھی من لیندا، میری بولی وچ مینوں سمجھاوندا تے، ربا تینوں رب تے میں بھی من لیندا، میری بولی وچ مینوں سمجھاوندا تے۔ اور دو تین اور کہ آپے ایک دن کیتے حسن جس دے ٹوٹے ٹوٹے، آپے ایک دن کیتے حسن جس دے ٹوٹے ٹوٹے، آجا رل کے جوڑ لئیے ہن اس تصویر دے ٹوٹے، آجا رل کے جوڑ لئیے ہن اس تصویر دے ٹوٹے، اور وارث نانک بلے کیتا چاہت دا پرچار، وارث نانک بلے کیتا چاہت دا پرچار، پر سیاست دانا کیتے اس دے ٹوٹے ٹوٹے، پر سیاست دانا کیتے اس دے ٹوٹے ٹوٹے، اور انیاں ہو جن اکھیاں شہ دل تینوں زخم نہ آوے، انیاں ہو جن اکھیاں شہ دل تینوں زخم نہ آوے، پلکاں نال اٹھاواں کچ دے کھلرے پھلرے ٹوٹے، پلکاں نال اٹھاواں کچ دے کھلرے پھلرے ٹوٹے۔ اور اردو دے چند اشعار، اور وہ جان دا کوئی بھی شعر آ جائے تو جان صاحب کہندے نے کہ مینوں چھیڑ رہے نے، وہ میرا کو قدرتی جان دا شعر تو تھی میں آغاز کرن لگا ہوں کہ جان اپنی میں وار آیا ہوں، جان اپنی میں وار آیا ہوں، تیرا صدقہ اتار آیا ہوں، تیرا صدقہ اتار آیا ہوں، اور ایک محبت کی آرزو تھی اور ایک محبت گزار آیا ہوں، ایک محبت کی آرزو تھی اور ایک محبت گزار آیا ہوں۔ اور دو دو اشعار اسی طرح کہ ہم مسافر سیاہ راتوں کے، ہم مسافر سیاہ راتوں کے، وہ اجالوں سے کھیلنے والی، وہ اجالوں سے کھیلنے والی، اب میری زندگی سے کھیلتی ہے، میرے بالوں سے کھیلنے والی، اب میری زندگی سے کھیلتی ہے، اب میری زندگی سے کھیلتی ہے، میرے بالوں سے کھیلنے والی۔ اور حرف کالے سفید کر دیتے، حرف کالے سفید کر دیتے، ہم فسانے کو بھید کر دیتے۔ اور بشیر کمال نے وہ آسمان پھاڑن دی گل کی تھی تو وہ شعر آ گیا کہ حرف کالے سفید کر دیتے، ہم فسانے کو بھید کر دیتے، اور راز فطرت عزیز تھے ورنہ، راز فطرت عزیز تھے ورنہ آسمانوں میں چھید کر دیتے، راز فطرت عزیز تھے ورنہ، راز فطرت عزیز تھے ورنہ آسمانوں میں چھید کر دیتے۔ اور دوستو اب کیا بتاؤں کس لیے روتا ہوں میں، دوستو اب کیا بتاؤں کس لیے روتا ہوں میں، ہر گھڑی ایک حادثے کی آنکھ میں ہوتا ہوں میں،
हर घड़ी एक हादसे की आंख में होता हूँ मैं, और मारते हैं रोज मेरे भाई मुझको ख्वाब में, मारते हैं रोज मेरे भाई मुझको ख्वाब में, सूरह यूसुफ तिलावत करके भी सोता हूँ मैं, सूरह यूसुफ तिलावत करके भी सोता हूँ मैं। और एक गजल है कि मैं सदा फकीरी हूँ, मैं सदा फकीरी हूँ, मुझ में हूँ ज्यादा है, मैं सदा फकीरी हूँ, मुझ में हूँ ज्यादा है, मुझ में यार मैं कम हूँ, मुझ में तू ज्यादा है, मुझ में यार मैं कम हूँ, मुझ में तू ज्यादा है। और वक्त के खुदाओं से रोज ही उलझता हूँ, वक्त के खुदाओं से रोज ही उलझता हूँ, शायद इन रगों में भी कुछ लहू ज्यादा है, शायद इन रगों में भी कुछ लहू ज्यादा है। और शेर देखना सर नज़ीर कैसर साहब के, कुछ तो बोलिए साहिब, कुछ तो बोलिए साहिब, शोर का फसूं टूटे, कुछ तो बोलिए साहिब, शोर का फसूं टूटे, आपकी खामोशी में गुफ्तगू ज्यादा है, कुछ तो बोलिए साहिब, शोर का फसूं टूटे, आपकी खामोशी में गुफ्तगू ज्यादा है। और कप कपाते होंठों की सिसकियां बताती हैं, कप कपाते होंठों की सिसकियां बताती हैं, शहरे जहाँ की गलियों में हाउ हू ज्यादा है, शहरे जहाँ की गलियों में हाउ हू ज्यादा है। और जर्द सूखे पत्तों में भी अना तो होती है, जर्द सूखे पत्तों में भी अना तो होती है, माना ताजा फूलों में रंगो बू ज्यादा है, माना ताजा फूलों में रंगो बू ज्यादा है। और शाह दिल तेरे दिल को चैन क्यों नहीं आता, शाह दिल तेरे दिल को चैन क्यों नहीं आता, जब लिबासे फुरकत भी कुछ रफू ज्यादा है, जब लिबासे फुरकत भी कुछ रफू ज्यादा है। मेरा है काफी है। अच्छा चले, ये कोई दिसंबर की आमद है तो उस पे कुछ अशार हैं कि बात करते हो क्या दिसंबर की, है अलग ही अदा दिसंबर की, बात करते हो क्या दिसंबर की, है अलग ही अदा दिसंबर की, और था सुहाना बड़ा नवंबर भी, बात ही है जुदा दिसंबर की, बात ही है जुदा दिसंबर की। और अब तो यूं है कि जैसे जज्बों को, अब तो यूं है कि जैसे जज्बों को लग गई है हवा दिसंबर की, अब तो यूं है कि जैसे जज्बों को लग गई है हवा दिसंबर की। और बर्फ लाकर हथेलियों पर रख, बर्फ लाकर हथेलियों पर रख, मुझको मेहंदी लगा दिसंबर की, बर्फ लाकर हथेलियों पर रख, मुझको मेहंदी लगा दिसंबर की। और जून की तलहियां भुला के आज, जून की तलहियां भुला के आज, बात करते हैं आ दिसंबर की, बात करते हैं आ दिसंबर की। और गर्म बाहों की शाल ही दे दो, गर्म बाहों की शाल ही दे दो, चल रही है हवा दिसंबर की, गर्म बाहों की शाल ही दे दो, चल रही है हवा दिसंबर की। और शाह दिल आ गया वो पहलू में, है ये सारी अता दिसंबर की, शाह दिल आ गया वो पहलू में, है ये सारी अता दिसंबर की। तुम समझते हो कि ख्वाबों में उतर जाती है, तुम समझते हो कि ख्वाबों में उतर जाती है, नींद तो सोच के बिस्तर पे ही मर जाती है, नींद तो सोच के बिस्तर पे ही मर जाती है।
और जिंदगी जैसे कि बैठी है मेरी गाड़ी में, जिंदगी जैसे कि बैठी है मेरी गाड़ी में, जरा रफ्तार बढ़ाता हूँ तो डर जाती है। जिंदगी जैसे कि बैठी है मेरी गाड़ी में, जरा रफ्तार बढ़ाता हूँ तो डर जाती है। और मैंने गूगल पे भी देखा है जहाँ का नक्शा, मैंने गूगल पे भी देखा है जहाँ का नक्शा, मैंने गूगल पे भी देखा है जहाँ का नक्शा, हर गली घूम के फिर तेरे ही घर जाती है, हर गली घूम के फिर तेरे ही घर जाती है। और गजल के कहाँ था तू कि मुझे जब तेरी जरूरत थी, कहाँ था तू कि मुझे जब तेरी जरूरत थी, अरे नहीं मियाँ पहले कभी जरूरत थी, पहले कभी जरूरत थी। और मलाल ये है कि शेरों में फूंक डाली है, मलाल ये है कि शेरों में फूंक डाली है, वो चंद सांसें कि जिनकी बड़ी जरूरत थी। मलाल ये है कि शेरों में फूंक डाली है, वो चंद सांसें कि जिनकी बड़ी जरूरत थी। और उठा के खुद को मैं कासे में उसके डाल आया, उठा के खुद को मैं कासे में उसके डाल आया कि उसको मुझसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। उठा के खुद को मैं कासे में उसके डाल आया कि उसको मुझसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मुझे पता है कि दोनों ही थे जरूरतमंद, मुझे पता है कि दोनों ही थे जरूरतमंद, था मेरा वक्त और उसकी घड़ी जरूरत थी, था मेरा वक्त और उसकी घड़ी जरूरत थी। मैं उसको याद जरूरत के वक्त करता था, मैं उसको याद जरूरत के वक्त करता था। वो बेनियाज उसे क्या मेरी जरूरत थी, वो बेनियाज उसे क्या मेरी जरूरत थी। बहुत शुक्रिया जनाब शादिल शम्स। अज दी ये महफिल अपने इख्तिताम नूं पहुंची। इससे पहले कि नहीं सदरे महफिल जे पढ़न मैनूं याद है शाम इख्तिताम नूं पहुंची ते अज दी जनाब साड़ी सदारत कर रहे ने, अगवाई कर रहे ने जनाब हज़रत जान कश्मीरी, जिहड़े महफिलों की जान होंदे ने ते साड़ी भी जान ने। ते मैं उन्हां अगे गुजारिश करांगा कि माइक ते तशरीफ ले आन ते अपने कलाम तो नवाजन जनाब हज़रत जान कश्मीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मुशायरा अपने अख्तिताम पर पहुंच चुका है। मुशायरा कैसा था? शायर जितने बज़ाहिर कम थे, कलाम उतना अच्छा पढ़ा गया है। मुझे कमो बेश 50 साल हो गया मुशायरे पढ़ते हुए, तो जहाँ कमज़ोर शायरी और मुशायरों में देखने को मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो बात नहीं हुई। इस हवाले से मेरे प्यारे आज़म तौकीर की मेहनत रंग लाई। भी नज़ीर कैसर साहब ने एक बात की है, उसके बड़े वो मैं उस तरह की बातें मैं भी कभी करने का आदी हूँ कि भट्ट साहब, मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब हर को वेलकम कहते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है, हमेशा ये दायमी मुस्कुराहट है। ये मुतबस्सम चेहरा नहीं, दायमी मुस्कुराहट है। मुतबस्सम चेहरा और होता है। ये हर क्यों मिलते हैं हर आदमी को हंस कर, खुल कर। हर आदमी समझता है सबसे ज्यादा मेरे दोस्त है। इसकी वजह क्या? क्या इस आदमी के मसाइल नहीं है? क्या ये आदमी इस मुआशरे से बाहर रहता है? क्या इस आदमी को जो दुनिया की आलाइशें हैं इसको नहीं है? ये सोचने वाली बात है
इसका तजिया मैं ऐसे करता हूँ, एक मेरा दोस्त है, सबके दोस्त है, एजाज अहमद आजर, वो गुजरात में 2 दफा डायरेक्टर रह के आए। उन पर मैं उन दिनों मैं मशरक में कॉलम बाकायदा लिखा करता था, तो मैंने उन पर कॉलम लिखा कि क्या वजह है कि एजाज अहमद आजर हर वक्त हंसता रहता है, खुश रहता है, तो कोई जवाब नहीं देता था। मैंने भी एक महफिल में जवाब दिया, आज मैं फिर वाक़या दोहराना पड़ रहा है कि आजर के साथ वो तमाम मसाइल मौजूद थे जो मेरे साथ है, जो किसी भी शख्स के साथ हो सकते हैं। फर्क ये था वो आदमी अपने मसाइल को पाँव के नीचे रखता था और कहका लगाता था। जो आदमी अपने मसाइल को सर पे सवार कर लेता है वो परेशान रहता है। तो ये भट्ट साहब अपने मसाइल को पाँव के नीचे रखते हैं। और लुत्फ की बात है, मेरे 10-12-13 साल हुए इनसे मेरी मुलाकात, कभी इन्होंने आज तक ये नहीं कहा यार मैं परेशान हूँ। ये मैंने इनसे बहुत बड़ा सबक लिया है। और एक और बात है, अगर आपने मोतबर होना है अपनी जुबान से शिकवे का लफ्ज निकाल दो, खुद ब खुद मोतबर हो जाओगे। अगर शिकवे करते रहोगे तो आपका जो मोतबरपन है वो वक्त के साथ साथ नीचे आता जाएगा। बादशाह किसी ने गुर बताया हुआ है, वो इस गुर पे अमल पैरा है, तो अल्लाह इन्हें इसी गुर पे अमल करने की तौफीक देता रहे। मुझे एक दो जब 10 किताबें इकट्ठी छपी तो कहने ने कॉलम लिखा, पर लम्बा बोले पूरा सफ़ा उस पर लिखा, शाया किया, तो बीच में कह दिया कि आप पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाबी हैं, कि पंजाबी किताब क्यों नहीं आई। 14-15 किताबें उस वक्त आ चुकी थी। मैंने कहा जी मैं किताब तो ला सकता हूँ, आप छाप लेंगे? तो इस आदमी ने कहा छापेंगे, आप क्यों नहीं छापेंगे? तो ये किताब जो है ये भट्ट साहब छापी है पंजाबी। मैं इनको इनसे वादा पूरा कर दिया। तो ये इनकी मेहरबानी है, इंतहाई मिलनसार हैं। जब भी गुजर आते हैं मुझे शर्फ मेज़बानी ज़रूर बख्शते हैं और मैं इंतज़ार भी करता रहता हूँ और कहता भी रहता हूँ कब आना है अब। कि बड़ी फराख दिली से, बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में आते हैं, उसी जज्बे के साथ वापस आते हैं। तो इनकी अज़मत को मेरी तरफ से सल्यूट, मैं इनकी अज़मत को सल्यूट पेश करता हूँ। तो पहले दो भट्ट साहब की यहाँ आऊँ और पंजाबी ना सुनाऊँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है मसला। तो 2-4 शेर पंजाबी के बाद में उर्दू के सुनाऊँगा। यादां दा तू पल्ला फड़ के हंझू हार पिरोंदा रह, यादां दा तू पल्ला फड़ के हंझू हार पिरोंदा रह, यादां दा तू पल्ला फड़ के हंझू हार पिरोंदा रह, मैं भी तेनू रोंदा रहना। यादां दा तू पल्ला फड़ के हंझू हार पिरोंदा रह, मैं भी तेनू रोंदा रहना। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे, नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे, तुसी ओ बंदे होर तरह दे। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे, तुसी ओ बंदे होर तरह दे, असीं आ बंदे होर तरह दे। कदे खुशी वल तक्या नहीं, इन्ने मिले ने कम दे गम। कदे खुशी वल तक्या नहीं, इन्ने मिले ने कम दे गम। लोकां दे घर बच्चे होण, साडे घर विच जम दे गम। कदे खुशी वल तक्या नहीं, इन्ने मिले ने कम दे गम। लोकां दे घर बच्चे होण, साडे घर विच जम दे गम। मैं भट्ट साहब खुश हो गए, मैं उर्दू वाला आ जाऊँ। मैं किताब पूरी करूँ बारह मैं जी। आज मैं किसी और तरीके से कलाम पेश करूँगा। पहले है मकबूल दुआओं का मंजर है तरो ताज़ा,
मकबूल दुआओं का मंजर है तरो ताज़ा, माँ का जो मुसल्ला है जन्नत का है दरवाज़ा। मकबूल दुआओं का मंजर है तरो ताज़ा, माँ का जो मुसल्ला है जन्नत का है दरवाज़ा। रूह परवर सीन देखा, रूह परवर सीन देखा, लफ्ज़ सजदे में गिरे। रूह परवर सीन देखा, लफ्ज़ सजदे में गिरे। माँ पे लिखने का जो सोचा लफ्ज़ सजदे में गिरे। माँ पे लिखने का जो सोचा रूह लफ्ज़ो मानी को, रूह लफ्ज़ो मुआनी को, जीर साहब, रूह लफ्ज़ो मुआनी को आबे ज़र से धोती हैं। रूह लफ्ज़ो मुआनी को आबे ज़र से धोती हैं। बोलियां जुबानों का खानदान होती हैं। रूह सदाकत पर सदाकत की गवाही भी जरूरी है। सदाकत पर सदाकत की गवाही भी जरूरी है। अगर हिजरत जरूरी है नजाशी भी जरूरी है। अगर हिजरत जरूरी है नजाशी भी जरूरी है। जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है। जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है। इश्क क्या चीज है करने से पता चलता है। इश्क क्या चीज है। चलो माना मोहब्बत का सफर ऐसे नहीं होता। हानी साहब, चलो माना मोहब्बत का सफर ऐसे नहीं होता। बताओ कैसे होता है अगर ऐसे नहीं होता। बताओ कैसे होता है अगर ऐसे नहीं होता। इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे। इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे। सब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे। इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे। सब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे। लोग मक्तल में कम ही आएंगे। लोग मक्तल में कम ही आएंगे। जब भी आएंगे हम ही आएंगे। लोग मक्तल में कम ही आएंगे। जब भी आएंगे हम ही आएंगे। शिद्दते गम के निशानात मिले हैं क्या क्या। शिद्दते गम के निशानात मिले हैं क्या क्या। मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या। शिद्दते गम के निशानात मिले हैं क्या क्या। मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या। तनफ्फुस बोझ है आबे बका पी कर करूंगा क्या। तनफ्फुस बोझ है आबे बका पी कर करूंगा क्या। तेरी खातिर मैं जी तो लूं मगर जी कर करूंगा क्या। तेरी खातिर मैं जी तो लूं मगर जी कर करूंगा क्या। किस किसने हमको लूटा ये सोचना पड़ेगा। किस किसने हमको लूटा अब सोचना पड़ेगा। पहले नहीं था सोचा अब सोचना पड़ेगा। एक शेर मैंने यहाँ भट्ट साहब शेर गवाह हैं। इनका दोस्त है तो अखबार नवीस है। उसने कहा कि जान साहब कोई शेर दें। मैं किस लिए ये अखबार के सुर्खी लगाना शाह सुर्खी मैं क्या करना जी। शाह सुर्खी महल लगा लेंगे आप। पहलू वाली कौन सा काम मैं नहीं लगा सकेंगे। वर्षा पास थे तो मैंने आंदा जी मैं अगर वर्ष महल में दे उस वक्त मैं शेर लिख दिया। वो शेर खतरनाक अखबार के लिखता लेकिन आदमी भाग गया। ना 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 ना, ना, ना।
तो मैं शेर में सुनाऊं, पहले ये शेर सामने आ गया। आतिशे दीद से आंखों में पड़े हों छाले, आतिशे दीद से आंखों में पड़े हों छाले, लोग मिलते हैं नसीबों से नसीबों वाले, लोग मिलते हैं नसीबों से नसीबों वाले, अनोखा रंग उभरा इश्क के दारुल खलाफे पर, अनोखा रंग उभरा इश्क के दारुल खलाफे पर, सफर की दास्तां लिख दी है छालों के लिफाफे पर, सफर की दास्तां राबता खाक है रानाई का रानाई से, राबता खाक है रानाई का रानाई से, आईना टूट गया अक्स की अंगड़ाई से, आईना टूट गया अक्स की अंगड़ाई से, फन की कोई हद ही नहीं है किसने कहा महदूद हूं मैं, फन की कोई हद ही नहीं है किसने कहा महदूद हूं मैं, तीन जमाने तीनों कफस हैं तीनों में मौजूद हूं मैं, तीन जमाने तीनों कफस हैं तीनों में मौजूद हूं मैं, उंगलियां काट के नन्ही सी जुबान पर रख दी, उंगलियां काट के नन्ही सी जुबान पर रख दी, माँ से देखी न गई भूख जिगर गोशे की, माँ से देखी न गई भूख जिगर गोशे की, सितमगर वक्त ने आखिर ये मंजर भी दिखाया, सितमगर वक्त ने आखिर ये मंजर भी दिखाया, जनाजा भाई का है चार बहनों ने उठाया, सितमगर वक्त ने आखिर ये मंजर भी दिखाया, जनाजा भाई का है चार बहनों ने उठाया। हैं? सुना लो जी, वो भी सुना देने, लेकिन शेर वो सुनागा मैं, बड़ा जेन च रखा है। एक बच्चा कह रहा था करके मुंह सूए फलक, एक बच्चा कह रहा था करके मुंह सूए फलक, ऐ खुदा दुनिया है जालिम माँ को वापस भेज दे, ऐ खुदा दुनिया है जालिम माँ को वापस भेज दे। कोई सुना दूं? फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, जिंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए। इसका उन्वान है फैज़ निस्बत का, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, जिंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए, वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खजरा करें, वो परिंदे फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, जिंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए, वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खजरा करें, उन परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना चाहिए, उन परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना चाहिए। एक और ही वक्त कितर बेतहाशा को याद आ गया, वो जमाने में कमी अहले बसीरत की नहीं, वो जमाने में कमी अहले बसीरत की नहीं, राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है, वो जमाने में कमी अहले बसीरत की नहीं, राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है, इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा, ये मोहम्मद के इशारे की जुबान जानता है। एक शेर सुना इजाजत चाहूंगा, एक शेर सुनाना चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा। एक शेर है, अपनी किस्मत का
बुलंदी पे सितारा होता, अपनी किस्मत का रब ने कुरान जो उर्दू में उतारा होता। उन परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना चाहिए। इसन जनाब हजरत जान कश्मीरी अज दी एक खूबसूरत शाम जिहड़ी शाह दिल शम्स दे नां सी खत्म हुई ते हुण मैं आखिर ते गुजारिश करांगा जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट होरां नूं कि वो माइक ते आण ते अपने सारे दोस्तां दा शुक्रिया अदा करन। जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट। सज्जनों ते मित्रों, मेरे वास्ते काबिल फख्र और काबिल एजाज गल है कि इन्ने मोतबर बाइज्जत और नामवर लोग साढ़े को तशरीफ लिया। मैं उन्होंने तह दिल ना मशकूर हाँ, बिलखसूस नज़ीर कैसर साहब और स्टेज पर बैठे लोग मेरे वास्ते बहुत ही मानजोग ने, काबिल एहतराम ने, और मैं समझना कि मैं इन्हों तो बहुत मुतासर हाँ। बहुत जिक्र होया पंजाब हाउस का, पंजाबी का। मैं यकीनन दोस्तों नूं इस गल तो आगाह करना जरूरी समझना कि ये पंजाब हाउस जिहड़ा असीं एक गुठे लिया के बना दिता है, इसका बुनियादी मकसद पंजाबी जबान ते अदब का फरोग है। और बला तखसीस हर कसो नाकस नूं इस गल की दावत है कि वो तशरीफ लियाए, इत्थे अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, वो सालगिरह मनाए या फातिहा खानी करे। साडा ये इदारा हाजिर है, चाह पानी भी हाजिर है, और भी जी खिदमत कर सकते हैं। सब तो वड्डी गल है कि साडे कोल असीं कोशिश करने हैं कि इत्थे जिहड़े प्रोग्राम इनकाद पजीर हुंदे ने उनका एक एक लफज रिकॉर्ड होवे, बिलखसूस पंजाबी के हवाले नाल। और असीं उन्होंने फॉर एग्जाम्पल साढ़े को 10, 20, 50 शायरा पढ़िया, ये तमाम शायरा असी रिकॉर्ड किया और उन्होंने असी वैबसाइट से उन्होंने नाम नाल अपलोड करांगे। और वो इलावा साड़ी ख्वाहिश होंगी है कि जो प्रोग्राम होंगे उन्होंने अपने सारे अखबारात पूरे सफ़े की कवरेज दी जाए ताकि वो जियां तकरीबात ने अमर हो जान। लेकिन मैं समझना कि ये तुहाडे जिहा काबिल ते काबिल फख्र लोगों की साढ़े ते एहसान है को तशरीफ ले आते हैं और साडा मान वधाते हैं। साडा बुनियादी मकसद पंजाबी जबान ते अदब का फरोग है। उहदे वास्ते मैं समझना कि बहुत सारे लोगों काम किया। नज़ीर कैसर वर्गे लोग महान ने जिन्हों के पैरों से पैर धर के असी अगे वधे हाँ और कोशिश कर रहे हैं कि असी पंजाबी जबान नूं उहदा मुकाम दवा सकीए। और उहदी शायद वजह यह भी कि असी अंदरों पंजाबी हाँ और असी समझते हैं कि साढ़े अकाबरीन ने जिन्हें बाबा फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह, सुल्तान बाहू, मियां मोहम्मद बख्श, उन्हें अपने लाफानी कलाम राही इस गल का दर्स दिता है अमन, आतशी, प्यार ते मुहब्बत का। और मैं समझना कि असी या साड़ी नवी नस्ल या साढ़े दोस्त अगर पंजाबी जबान तो जानू होंगे तो वो यकीनन बुल्ले शाह नूं, वारिस शाह नूं, सुल्तान बाहू नूं पढ़ सकणगे और उनकी तालीमात ते अमल कर सकणगे। साडा यह इदारा पंजाबी जबान के फरोग वास्ते हमातन मसरूफ है। मैं समझना जिन्हें दोस्त साडा मनसलिक ने, जिन्हें दोस्त सानू मिलते हैं, उन्हों दी तजावीज़, उन्हों दी आरा, उन्हों के मजामीन, उन्हों दी नज़मां साडे इदारे का असासा ने। और असी उन्होंने पंजाबी के हवाले नाल गल हो रही सी कि पंजाबी की कोई किताब जिहड़ा कोई दोस्त ना छापदा होवे असी उन्होंने छापण नूं तैयार हाँ। पंजाबी का कोई शायर अपना कलाम अपनी किताब छपाना चाहे बगैर किसी पैसे दे, उहदे वास्ते एक पाई की भी गुंजाइश नहीं कि असी किसी को वसूल करिए। पंजाबी अकाबरीन का प्रोग्राम, पंजाबी दोस्तों की सालगिरह, पंजाबी दोस्तों का फातिहा और पंजाबी दोस्तों को याद करने का एक जरिया असी बनाया कि इतने 10, 20, 50 दोस्तों को बुलाने तो दोस्तों को याद करने। अज की तकरीब आने वाले सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तो बहुत ही मशहूर हाँ मैं कि वो आए साडा मान वधाया। ये नाल ही मैं समझना कि आजम तौकीर की बहुत मेहरबानी। आजम तौकीर बहुत अच्छा बरखुरदार भी है, दोस्त भी है
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਗਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਨਵੀਦ ਮੁਗਲ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ, ਬਾਬਲ ਨਗਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਥ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਥ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ।